Kalafalava malo le soifua o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika a le Radio Samoa. Wa amata o sa whainga ini tia i nofuanga i Pakistan, ma wa whaamaunia mai ia whamatalanga i atunu e rua, vai mai Pakistan e rua waalele le e fosia ini tia, na lato whanaina i lalo, e tali ai i le bevesi o tura i mai le vāo atunu e rua. O ripatia le CNN na whaia o sa whainga ini tia, i nofuanga e tali tono lo iei au whaatupu whaalawelawe le tu malo Punjab ma Kashmir, e mafua mai lava nei bevesi, o no le whaalawelawe na tupu le rua vai asa taruai, na whasi o tia i tu risi le whae tua Kashmir, e whaatuntun wina i ini tia, ma o lato tu wa ia i loa Pakistan. O whaawau le sota ngā whana i le vāo i tu e rua, i o lato a oi, ma o ta o foi le tapunia o nisi o malai vaalele, ina o whaalongoina le pale o teleane o nisi o vaenga lata i le ai o Pakistan. Mai Amerika o lo lato mata i tūre nei bevesi, ma o le whaia o sa whainga i le vāo i tu e rua, o se tūranga whato ato e tūra i mai dea, i dea wha i tū taru mai, ne rua a pese puru mana iwa. Mai isa sa e tū tonu mai Israelu, ai titi mai e to o rua tangata wa whasiotia, e au fiaita mai te to o fitu i le oso whainga Israelu se no fuanga o se aonga, sa wha mautu i eire whaita wafe o tangata wa leini mena no fuai, i le o ngata tonu o Gaza. O le whaamtaranga rea mai sui o se mautanga se ngase i rea wha ai tū, mai tō telefo i lo manunua, o nisi o ata ma videos ua wha ariaia a fianga o ia o swainga, ma le tausa i rea o nisi e teletonuina ua manunua mai ai. O le whaamtaranga mai a Israelu a tā wai, o le oso whainga sa taula i no fuanga le au whaatupu whaalawelawe, o lo o ngā rua i whaatanunga mai le Hamas. O ripote ua whaalongoina le tauwala au o nisi o mātua, i le vaenga le Hamas e anga i eseia mai Gaza, e mai se wā a fia ola o nei whanau, o no reanga i atu malalafi no fuanga o yeitanga talau tele. Mōni mausu i o whaalaputonga sosoani po aid agencies a malo au whaatasi, i sa sae tū te tonu, ua whaasoro pēr i nā tiri whaatatele ina tūranga le manuia i Gaza. O lātou tā ua foi, o lalo o tūra whono whawa malo whaatatau i tangata soifua, e au na pui puia tangata lau tele, ma o lātou mana onga tau le soifua ngai pei o tau mawha, mea na no fuai, sua vai ma le soifua malo noina. I Amerika ma saina, o le vasoneira wari putia e amatai taranoanga i le vāo saina ma Amerika, e tau mawhai ei se whainga i le tau o whawhatawa inga i le vāo atunu te tele i e lua. O le sui premier o saina o He Livlang, o le a awa iane i taranoanga i e whaia i Switzerland e whai masui o saina, mai rea soi vai le se fururua o le masina nei, pe o na whaamaunia mai re ofisa re vā i whafua saina. O le whairau tusi o tupe a Amerika o Scott Bessent, ma le sui o whawhatawa inga a Amerika o Jameson Greer, o le a whai masui o Amerika i rea whonutanga. O le urua i teimi leo le a whatara noa ai le mata upu le vāo atunu e rua, mai peo na sira fia o te tongi wha o popopo tariffs a Amerika i runga o loa au ina atu i lo lato atunu, wa afuai a fianga le rei mo le to tele le rangi, e le ngata i whai pisinisi a o tangata lau telefoi. Mai le Pasifika le atu Solomona, ua toe saufia mai le palemia o le atu Solomona i le lafo le whaatuatuina, sa whaatuina whaasanga i a te ia malana taita inga. O ripote le soi le Radio New Zealand, e le iau fia atu le lafo le le pepa mo ngā ruenga le palemene i le so, mai roa mulimuli ane ai wa toe whaawi i tua le lafo, a le whaipule mai honiara o Gordon Darcy Lilo. O ripote o le lava o lango i le lafo lea, o mafua i foi, o na toe whaawi i tua, ma le lafo foi mua whaapea le whaipule lava lea sa whaia whaasanga le palemia, ia te sema o le tausanga taruai, lea foi la o toe ave i tua, ma le isi lafo le vasa nei. O iei fesu ia inga i le palemene i nisi o minista ua wha mawae, ma anga i atu i le tua ngai, a toa maisi minista fo ua whiriwhiria i le palemia. O tolo po ai ma le palemene le atunu se i auria le asonga fua mua, ai awa no ai minista fo ua mai a whatauto, e wheilua i atu i a lato matanga ruenga, o le a ngāruru e nei. Tanamurmuri mai Samoa, li potele le te ofa wa malo New Zealand i le so se whamtalanga me le ofisa sila na matanga ruenga o ngā ruenga i Samoa, fui tupa i simanu, i se pepa o whamatalanga e whapea o lo o whaatino nei se ripoti a le International Tanker Owners Pollution Federation, i le tūranga o ieilewa au le Navy a New Zealand le HMNCRS Manawanui, sa mangoto i le tu i saute o polu ia o ke topo le tausanga taruai, ma lo whaataria pese whai unga le a whai eile waa. Ta ue fui lana whamtalanga lea a whai e fōla sia loa le lipote le vaenga lea
o le aiai nisi whaiunga le a whaia. O whaidoi le ripoti o le iunga le ripoti sa whaalauloa mai le masina taluai e tusa o le whaalawelawe ua tā uai e le ilawa to le ninga mo le au wa ama le sa taitai o le wa afo i le iai se tūranga te tauai ona whaatino le ngā yoinga na whaia ma sa le imata i tuina le lei fo i le sa whaafoina le waa le tūranga na iai. O le iunga o le suenga ua whaairoa le fia o nisi o tangata anu o Samoa sa whaatala noa le ripoti lea ma ua wala awai le vaenga o le puipui ngā New Zealand mō ni tau i o a fianga o lea whaalawelawe i tangata Samoa. Whaero fo i le ofisa siri o lo whaawau pia whaatala noa i le mata upu lea i le teimi nei. Tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i au auri manuia ngā nuenga o whenga ia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Radio Samoa. Tasilima iwa konu amo. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. E toa tele whawhine e a mio le nei la tō. A oe, ua whasilisili oe ia I lato uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapitoa o tina. O le aso mea lofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se a inga, e sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le sei I le aso iwa o me I le afo le sfulua. O le a maua esi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. O te fia lava e toi wha talofa mo lofa I ha te oe. Ia ma wha whiloa I fo I le wha whonga tā puai ai maise o le sila mai moa le atunuu I le wha ua wina le nei o le au unaga ma le tautua le siu whonga o Samoa. Seisi wha poponga fo I o le tātou polo kalame. Ua nganga ifo Faiva o Samoa. Le nei fo I asolulu o le o ngā tutonu ngā le mū o le vai aso. Le aso fitu o le masina o me. Lua afe lua se fulma le lima. E wha ma wha manatu ia o le aso ma le teimi unye. Kia oe li loa po au mea ngai whai. Ia le lei. Ia se teimi ia o na wha wau lea. Wha mai atu le wha talofa ma le wha whiloa I le atunu. Ai ona o le tāua tele o le tātou polo kalame ma le wha upoponga le nei fo I vai aso. O le polo kalame o le malu I whale. O le ua mapu mai ia ma toa ai ia le sāfo lau o le fionga I le whaletua. O e mele palamo, ia, e pe iona matai I o le tātou polo kalame. I le nei fo I hau houli. Ma talofa I le atunu, ia I se teimi ia, to e papa ia tu fo I e papae ia le fola. Ia, a wale po ia mawalunga o Samoa. A o le fia filei. E wha talofa lo ia I na umalofa lo alungia. Ia, o se tasi fo I o fufonga o masani ai le atunu o pa anga tōtino.
le faletua ia e mele palamo fatalo fatu e mele fia mai e le mau tanei ua Gagaifo Faiva le atunu ma lo le soifua manuia. Lo foi soifua manuia lo fionga savea ia ma lo fo ile malanga manuia ia fatalo fatu fo ile mamalu le atunu o fa fong mai le ne fia a lo lava le soifua manuia. Ia e vi ia lava le atua pe tātou te nonofo i nei po whea o seisi paneta. Ia ai e au o tātou loto manganga i o tātou ainga. O lo whaamuli mai o la i o tātou lau whanua ma ele. Ia so umo le ola. Se longa fo i o mai le oti o tangata la tau i o na uma fo i leo ona whala vela. Wana mea moni le na. E le uma lava e sau mai luma, sau mai tua. O au tafa ia e whapena. Ia ai ona ole o lava singa le tangata mana fuafuanga. Ia e leisi se tu ma te e le finangalo le atua pe a o maila na wala au. Io o ia na te au maia, o ia fo i na te toe whaafo i atu le tangata i lona hawhio anga pa ia. Ai ma lole ngā lulu e fo i le nei aso wha moe. O lo o tā ua le tā porkalame o le malu i whale i lewa yaso. O wala au atu ai ia le mamalu o le atunu o wae tele ina wala au mai ia mo utu o atu fo i le telefoni ina ia mawhai o na utu o fisotai. Ia mātili i wha malama ai ma wha lau tele ia nisi fo i o mata upu. Ia po ia ini nei o tātou ai ngoro o maua pele awa no tu te fisotai i ai. Yeah, tele save o lo tele lava le mamalu le atunu o wala au mai. It's quite surprising at the moment on o le tele o na isi tangata bo lewa na whalongolongo ma fau pe vili pele ai. But surprisingly, whatala noa le lato mta upu, they're actually in a position to look at a pre-approval at this point. So, mo le mamalu le tunu ia awole fe vili ale ai ava se fasili ia ele lo foi pole ale le ungo le tato mta upu. But we have one family that is settling to their new home today. Ole por kalame fo ina whaalongo mai ai. That is so they heard through our program, Radio Samoa. Yeah, and we met back in January, the end of January. Yeah, o nela le aso le mo vaisi ainga le lato fale fo lava. So it's o matua tele lava le ava normal le tele le tau le tato por kalame. O se nganga fifia le na i la u whaalongolongo atu a wā e pe o le tau o le vaenga fo le muli e wa the settlement date masani na tatala no ai tu ina tu ai ma family ina uma vaenga le kon kalate tu watu le ki ma fatalo fa ma savali e se mai ia ma se la ngona fo le o le fifia ma le o tia talo fai wa to fia masina o tau ma fai pea ia o le o tau nu ma e Faiva ma le manuia ua maua le fale malu ia ima mapu ia o le tau nu unga le na o le malu i fale ina ua tu watu le ki lo ao ia ma vai lola i po le ale aso fo le fa su o ia nga e vili mai le ia ma ua ma e me ire kire nga ngai mai kama ki kusi a ma meu na ia o tala mali e tatu te talie ai ile amatanga o le fufuanga fo le o tala no le ainga ma le matua po o lava le fala po tonga o ani vaenga mu ala le o to sila nei o ile fale ai o manatu o le afa tau se isi investment home po sisi fale nga i tanga te no fu mau tongi ai ia ma tongi le mo kesi o me te tau na to e tanga i ai ia le ainga le po tanga to le o ma fo mo fu e fail tu langa le Taile a savea mo le fisili mana ia tele. I guess ole me mua lava ole sa au ili pe mafofau po le ale. What's the purpose po le ale le mafuanga po le afia fa always invest in property because there is a lot of money. There is a commitment. Ole sivaenga, is it for a long-term goal? Se fa inga, is it to get extra income when you retire? Or is it a short-term or medium-term goal? It could be maybe for capital gains. Lesi tūlanga te tilo po lele location. Where do you want to buy your investment property po
e lata i le mele te alalai po is it outside of Auckland, a o mea fo I whapea e titilo pe, do you want to manage the investment property yourself? Pe te mana o e avatu e outsource to le real Property estate who management, manages the properties. O tūlanga o ma whapea ta ua tele, and what type of property do you want to buy? Is it a standalone home? Te whale pe I letu to tasi? Is it a unit, an apartment? O mea umalawa whapea e mana ia le whatala noa? E pe e se ai, why do you want to buy an apartment? Why do you want to buy e mana o e whatau se whale fō? A new build, or do you want to buy an existing home? Ia o tūlanga umalawa ia e mana ia le whakilia po. Why do you want to do certain things and where do you want to buy the property? E tā ua le whakilia le lei ai le I whaasoloina le mata opu. E, tā ua tele la, a o anisi o tūlanga le lei, fo le o le whaatau o sisi investment property. Last on the late, what are some of the advantages for le peo ne taua po se tupe fasili pe a fai o le malolo retire ia po ni tangata fo o le mai no fo ai ma mautongi ai. Mana ia te le fasili o pe o tangata ia mana o e whaatau for a long term o se lato strategy o se plan for ile mai se extra income. So when you pay the mortgage off for an investment property, yeah, so umale income nga if so swani le e top up by le tatou superannuation pe a o koka ko ye yale le superannuation le nava ita. So it could be a top up for your income. Yo le situlanga it could be o le mana ia a fa pe ye yo o le ona isi o le mamalo le tunu. Some of them are looking at buying a second or third property pe a fa pe o la ye ni lato o alo mafana pe to lua pe to tolu. So I met through the Radio Samoa for ina matala norma se si tina last week. She's already got an investment property, my family home, but she wants to buy another one. O le tūlanga la leo na iei le sionalo le mana oe ina ia iei se mata se tūlanga whapea, so she can pass it on to the children. So o isi me whapea, is it for your kids? So eventually pe o maua lato ngaluenga wa mautu lato, then e mawhaile ana whaatau ese mai lato le whale mai ati oe. So it's easier for them to transition from buying rather than going to the market, and mawhaiona arrange o tō e whaawhaingo fie for the next generation. Mari e tele, I le whaafonga mai le atunu ia o le tau wha malamalama ina lava I e malamalama o Samoa. E malamalama lo lava o tātou tangata, me se tangata mātua o le nā o malolo retire, a o lo iai ia nai se leni sa wha putu mai le tele o tau sanga o ngā rurue. O le numera le whaletua ia e mele palamo o le nai lunga o le tātou screen, e wha manatu pe ia te o alua misau pengi misau pepa e tusi wha le numera o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o, a wae umale ma taladoanga. Ia o nā vanua le o le whaletua ia e mele, e tau te wala au ia I e tali ia o tau fisiri. Ia ma whapenao na maala malama atili ai. O anisi o tau whaau popo, extra cost on a new investment property le o tau e te tauna tilo mamana ia tau whaau popo na. Yeah, mana e te lif sili o le situlanga e taona o na mantua e le home insurance for the investment property. E fo le council rates for the investment property. E a whape o le la a de manage se property as a manager le property len you need to factor in le costa le property manager. Ia o le situlanga te tilo in the occupancy rate, they mean ngai ke ua will move out le tenant, or maybe the tenant may lose their job or le aisenga luenga. Ia o tūlanga whape te tauna factor into I le tatou calculation po le tatou pakeki. Ina ia I loa o la ia if anything happens o la ia le tatou cash flow within the investment property o le sime o le accountant. E taua tele le tūlanga le o le accountant ona there are benefits that the accountant can discuss ma tatou le mamalo le tunuu when it comes to investment property. So you need to factor in an accountant fee. I tūlanga o mawhapea. So those are some of the regular fees. It's ona
ona whaopopo le tātou pākeki. Tā wua tele ia le malmalamba I extra cost na ia pēr whai o lo mawhau e toi whātau si tātou investment property. Ai, o lea se minimum deposit po se tupe down payment ai pe tiposi mo le fale lea pe fua I le tau le fale mo le no fuanga lea o lo tu ai le fale. Mana it's a little serious there. To sa o banks e taimi nei o lai lua ia level of deposits lai e whaatanga e banks e taimi nei a whaapea o le fale lea la whaatau o se is a new build o se fale fōwele I no foisesi. Then the banks will consider le lua se 40%. So we lua se 40% le deposit alo mawhai na consider le bank. Ai a whaapea you're buying an existing home o se fale foile o lewa na iai o lawa na no foinisi, then the banks will consider a minimum 30% deposit. Do le se singa na vainga na lua, if it's a new build, the banks will consider le lua se 40%. Fa be is an existing home, yeah, the minimum deposit is total 40%. E mafua I sea. Ona ua umi ma ua lewa le fale e te le le risk vo le o toi whai o nisi renovations ma nisi mea wha popo polo toi wha le o fo le mauta. Man, it lives silly. It goes back, can't remember exactly, maybe 5 years ago, or ona lenga wha amalosia o wha encourage mai ele malo ia tangata ina ia wha new builds. So that was part of the legislation na sui lea. Yang o le respond langa banks is to encourage le mamalu le tunu e whaonga new builds. To go into new builds is e whaala I titi le deposit o le for the new build ai lifi lunga and remain level le deposit for an existing build. Ia, mana ia ele whaafongfonga le tunu ure mafu angal na a tonu e whaamamla maatili I le tau talandoanga ma le whilo inga ma le whanatui a e mele le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ea, tā walunga le tā polokalame, ai sea. Should I have my investment property and my family home with one bank, wana tā talandoa le mata upulea? Le lavalai te uilo umafu whau. Ona yeila mafu angana down the road wo ye fo ile manatu o le afa tau le property le na alanga lai umba le fa tupe etas o lona winga e priority la le me mana o ile fa tupe na ilo o le me le manatu ye le tangata sa no lai fa man mala mati le mata upula Mana ye le silly usually from a mortgage advisor's perspective minimize le tato risk is to separate the two. A sele bank a yellow owner occupied portlo family home. A sele le bank a yellow investment property. Le tulanga le on most of the times I've been it we use tulanga tupul investment property. Maybe you want to sell the investment property or wa fa'ale tonu we use fa'ale tonu le o tenants or is now a for sale le investment property. Whaape o lai tu whaatasi le bank lava tasi. Whatever happens in our investment property, e iei le a ia ta tau le bank, e impact a ilo family home o sona whaatai ta inga. A whaapea, there's money owing on your investment property, obviously, and your family home. A lei le bank e tasi. A whaapea e te ua mai le tau e whaatau if it's a forced sale, le whaatau isi e to ilo investment property, o lei lalo lava. Then the bank can actually use your owner occupied home absorb by the remaining balance le to lo mokesi. Or the other thing is wa yaile mamalu le tunu na court out le tulanga le na mana all with one bank. Mana o sell investment property au maile tu pele to maile sale. If you fata waise si if o ngai Samoa for fata waise fanua po se fale. Ai au mai le tupele na tutoi. E toi value to le bank le remaining property le tutoi le owner occupied. E le o lava le security pe afa pe release mai le tupele na tutoi mai le sale. So therefore, ave ese le bank le lato vaenga ina ia palengi le lato security. Ia pa
ui lalo le mo kesi le tutoe. Ia o le vaenga tutoe, pe ai se me tutoe. Ia na au mai le I loa au. So there are risks, or just those are the main risks in relation to ile tu uma ile bangetasi. So usually we recommend separate, pe afa pe mawhaiuna separate. In some cases it may not be able to support depending ile taso tupele mo mai. But in most cases we can usually separate the two. Malo. Ia, o le fautuanga la le nā leua o mai e le fautua ia e mele. Awana I tua whaatasia ia le mata upo le mokesi o le whale lea o tau no whai. Ia malau investment property, e tau na ese le whale tupe e tu ua lewe, lesi mokesi ia whapena fhoi I le whale lea ua whatau as an investment property. Whawhtei tele I lau whionga le whale tua o le tali manino malama fhoi le I fesidi o lo abatu. Ia a tonu e toi wala au atu le tō tele o le atunu. Ia le numera le nei o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o lo ilungo le tātou screen le teimi le nei. O le I disappear ia le whaletua ia e mele. Tawalunga mai e lau whionga whaftai le tā mawhtanga le nei aso. Ia, manuia fo ia malolonga o le whiawhinei, sauno ia. Ia, whaftai tele savea ma Radio Samoa mo le nei fo ia wanoa. Ia, pe lava o le tatou talasala noa, a iai lava sefsili e fia malamala mai, a vili mai o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, manuia tele ia malolonga le fiafi, ia soifua ia. Whaaftei tele, whaasoifua ia, tā wheloa I le vai asa fau, same time, same place, le malu I whale, ia malwhaletua ia e mele, palamo, maduia tele malo longa nei fiafi. Ia nasa mo ta volunga tuai le vaenga mua o le tātou pole kalambe ia solulu o vai asteitasi, ale malu I whale o le teletonunga ina ia manino malmalama o tātou tangata I mata upu SS o le whaatawina o se whale. Ia maseisi whale wha o popo o se investment property, wala au le whale tua ia e mele palamo, ia le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E se le mātango fia o le tātou talanoa I tama whanau o Samoa. Whale tua matausi ia whapena fo I alii o lo o lātou whaatino ina ngā ruenga e maisea I totonu o le matanga ruenga nei o maota malawa po whale, the housing industry. Leo ua whaatasi mai ia leo so ia Tom vai, ia o taltonu o lona tiute malana matawha ioi. O le tūlanga, o le tausi tusi, an accountant, o le winga, o nei mea umatatu talanoa iai I whiutanga I ngā malewhare tupe. Langa o tupe mea I tātou talanoa iai. Taula o na iai se tangata ielo na ngā waa o uina whaapitoa. Ia e whaso soani e whautuaina o I le whaonga ina o seleni. Ia o seleni whaalo, o seleni aputi mai. Ia mateu. Whatalo whatu lau sunga Tom, ma lole soifo mduia I nei fwoi vaenga o le tautua, ia ma le whaapoponga o le tātou pole kalambe, o le malu I whale, ma lole soifo mduia. Ma lo soifo lau sunga savea, whaftai lava mole avanoa. From an accountant's perspective, if I buy an investment property, what do I need? And why do I need an accountant? A whai o lea ua, iaile fuafuanga o lea whatau se whale. Ia po se investment property foi. La le tā ua o le iai o se tangata mana malama. I le matawha ioi lea o se sue tusi, po se tusi. Ia po se tangata mana malama. I le mata upu o le whaonga ina ma le te wina o tupe. Whaftai lava mo le fisili, ia e tā ua lava le iai o le accountant pe a whapea o nala whaatau so investment property. E te le a whainga I le la fonga po le income tax. Whaatau lo le investment property o tangata, e mauti noa, e mo mia lau income tax return I le whai ngā tausanga. Ia o lo accountant, e maasani ma na te whaatumuina lau income tax return. Na te whaatulanga ina ia tupe maua ma tupe whaalua lau investment property. Ia I loa tonu po a tonu le sao lau la fonga tongi mo le tausanga taitasi. I le tūlanga leo rates ma mea whapena. Io, e mea o rates ma
tusa yele mea ta o le deductible expenses. Yeah. O deductible expenses tusa o tupe whaalu ala o investment property. E whaala i titi ai ia lau la whonga tongi le tausanga. Ia la vea ia rates, ia la vea i foi, ia interest, ai to tongi mo kesi. Ia, po easy repairs ma maintenance foi o lau investment property. E ta ua la, e le whaapea la tupe whaalu uma o ngi deductible expenses. E easy e leo ngi deductible expenses. E for easy e la vea i lau tax return. E wha maula lau ai ia lau la whonga i tongi. Malo, whaftai tā ua tele ia le iai o le tangata tausi tusi mo le sua tusi na ia mana malamba. O telo fo e wha ma avenga i lo ma fo faumba e loa le mele a nga i e au tupe ma le tau o le fale po se value i lea taimi ma lea taimi. Ai se ale me tā ua i tele pēr wha pēr o le wha tausau investment property. Taua ona tu ese accounts ia. Le account lava le mo kesi o le investment property ese mai I lau lava whaaputu ngā tupe po lau teo ngā tupe po lau tus tupe I lea taimi ma lea taimi e le tauna nini whaatasi me I e lua le taimi atasi. I whaftai lava marasili o e tā ua lava le tu e sea o taipei au whai o pisinisi. A whai lo lau pisinisi e ese le bank account a lau pisinisi e ese fo le bank account ia le tangata lava ia. E sili ai le tu e sea wa e mama lava le tūlanga lea. Nai loa tonu a po lea le tūlanga le tupe lau investment property. E whai ngofia I fo le ngaluenga le accountant I le whai unga le tausanga. A tu whatasia loa. Wa fifi loi uma ia personal transactions ma transactions al investment property. Na te lea I fo lea lunga luenga le accountant, a te lea fo lea nga luenga le accountant, wa te lea fo langa pili, I le wha ingo tausanga. Ke le nga luenga le accountant, I wa ke le mara pili. Simple as that, I lau whaafonganga bagi I le tunu. Tā ua awa a fifi loi loa mea ia, wa le loa whaawasenga po o whena aru I le tupe o whena aru I le tupe po le property, po le investment, po renovations ia po o le tupe lava e whaarua le tangata ia te ia lava. O le ale umi e te tauai o na tausia pēr tusi nei o le investment property ia po o hana accounts man transactions. O le ale le life expectancy o le whaatinoina o le mataupula. Ia o le tula fono o le ofisa o la fonga po le inland revenue e tawana mau popo ma teu le ia tato wha maumanga ma le fitu tausanga. Ia tuso tato li city o tato invoices, bank statements. E tawana mau popo mo le fitu tausanga. Why is that? I say ai leo na fitu tausanga tawana mau popo o ma documents ia ma records ia. Ia o le fitu tausanga o le standard lava ia na o le record keeping. E teo whaapea foi I eise taimi e to e mai IRD. O nā wa iai ia records wa maupopo lei ma teo lei. Malo, tā ua tele la le wha maupopo ina o vaenga nei a wa emwhauna refer iai I lea taimi ma lea taimi pa iai nisi mishaps volele po oni transactions o le matino ma le la lo le tunu e fitu tausanga e whai ele ngā ruenga o le property lea. O le si vanga tā ua tele, le whamai I, why is it important to get the correct accounted advice before you finalize buying an investment property? Ai sa tā ua I tele le mana o mi o lau whautuanga. Ina ia māna malama le tangata leo le a whatau a o le I whaia le whai unga manmuri. Paftai lava morfisili, e tā ua lava I le sa ili o se accountant ma mawasi e whautuanga lei I le amatanga. A wa e tele o isi cliente o mai wa uman whai pisinisi, wa uman whaataua I a lato investment property. Ia na whai leo lato la fonga pa lako tax, wa already behind. Pe tasi pe lua tausanga. Ia na te lea I lea o lato pili o lako tax. E sili ai la sa ili na matanga. Ia avoid ai ia problem ia I le future. Alona winga, you still have to pay the back pay taxes o le o wai le whale lea.
Ioi, o le tūlanga na a whapea ua lua tausanga a na fua FISO return e lua la tax return mo tausanga nga yellow investment property. O fea se me o yeilo ofisa a le hafo se telefoni e mwhai o na so ta ia tuaile tātou o te nuu a wai ta ua tele Tom ia le malama le tātou lava ngangana a wa o me o tupe e fo e le mautonu e i o tātou tangata i le whaongaina ia po e tele tu la fono me o tupe malona whaongaina. Au wheo yellow officer au leha fu se du mere mo wai wha mole a top. Whaftaila sunga savea ia on mato officer o le amata business mate ye nei manukau unit 6 bar 20 Lambie Drive. Unit 6 bar 20 Lambie Drive. I nei i le Pacific Business Hub. All right. Lalo tua i. Ia, ia. Le telefoni wha mole Tom. Ma le telefoni o le olu atasi. Lua tolu tasi tolu. 5 lua valu. Lua tolu tasi tolu 5 lua valu. Ja, yes. Da amata business i lalo i Lambie Drive. Ai mana i lo val au i le telefoni lea. Ja, o le ngangana Samoa e mwhaiona o tau tala doho ma whiutanga i ai. E malama lama le lei le tātou o tino. O lua tasi, lua tolu, tasi, tolu, 5, lua valu. Toi whafonga numera le nāwane le lau peni ma lau waspepa. O le sunga i a Tom Vai i le amata business o le o lua tasi, lua tolu tasi, tolu, 5, lua valu. Ia, a watu le whamaloma le whaftai i lau sunga le i sue tusi, ia po le tusi foi. O le awanoa, o le teimo mua le nei, o le ua tā whailoa i ai. Ia, ma whaalau i loa foi, ua o le ala se umi talu na, o na e whiangai ma le nei, ngā luenga ma le nei tautua, Tom? O watu ma le sfulu tausanga, a o le amata business ua ono nei a tausanga talu o practice. Malo, alo watai. E se si vaenga te fia sau no ia, e tātele i whamawai? Le ai whaftai lava mo le avanoa lau sunga savea, ia a iai lava i a New Zealand, ia o le numera le nā a whafsota i mai, ai whaftai lava mo le avanoa, ia manua lava i a tutia ma Faiva le nei a fiafi, whaftai. Whaftai tele tau vai an accountant, i le amata business, i le olua tasi, lua tolu tasi, tolu 5, lua valu. Ai e wala sisi teimi i tātou te sota i ai, i le whaafonga mai le tunu ua mna o mia nā numera, ma la au mai le Radio Samoa, ma le Gagaifo Faiva, ia po le tāno awa fo i le astonai, ai mo le temi nei, manuia ma lo longa le nea fiafi Tom, whaftai mo lo teimi. Ia, le nā, ua tāua lunga tuaile tala ndoanga mastasi paanga, sisi fo i alo le tunu, era o lana ngā luenga le nā, o le tausi ma wha ma popo tusi, ina ia mwhaiona tu ese ia pisinisi, ma tupe wha ngā, ale tangata lava la tau ia. Walau le sunga ia Tom Vai, ele o lua tasi, lua tolu tasi, tolu 5, lua valu. Ua toi lus full minute o na tāle o le tu la elima, whaftai tuai talenga se umanu po le tofa ia whonga bua, ile tātou insinia mō le ngā ruenga mai a hea. Ia me se foi, wa whai ku la o tau whafsanga. Ia, really i Faiva le toe malangatu, ma le whitalo loa i le leia fiafi, ia tau nuu ma le saunga le mūmalu sa o le whare. Whai loa i le asoa tai au, whau le au nanga ma le tautua, ia maua le malos i le whitalenga ia whonga mua. Ia, ia tuai le nawaenga ma le whapoponga o le tātou malu i whale manatua, le whale tua ia e mele palamo. O le o lua fitu valu tolu fitu, valu wha valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha valu o. Tiri o tātou tangata e le manama. A o lai e le tupe ma le se leni wa lewa na wha polo. Iaso wha penei. E le iase si taunu unga e o iai. Ia le tele o manatu malangona o matua. I tau sanga ma ale ua mai a le ngā ruenga sa tau tua ai. Ua o mai teimi e malo lo retire ai. O le whatau o le whate.
o le numero le na ale fale tua ia e mele o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha malu o. O se nganga fo i tā ua te le mita mita hai. Ona o aloma tama whānawa le tunu o le ngā nurue ai. Ua whaapitoa o lātou to mai mo lātou anga waa. E nei poto whaapitoa. Ia e whaatino ai, ma malama i tū la whono. O lava fo i la i le sunga ia Tom Amata. Tom a vai. Ia, o le malama le lei i ai. Ia anai whaangal tātou ngana. O lua tasi, lua tolu tasi, tolu lima lua valu. Toi whaafonga i le numero na a le teu tusi po le sua tusi le sunga ia Tom vai, o le o lua tasi, lua tolu tasi, tolu lima lua valu. Ia e fo se tama mai le mau, tama le malai o le toto i le whanga. Mata autu i le whanga. Ia le nā, haftai ia wanoa, tā ua o lo mwhai o na sota i ai. Ia mahalo mata mawhanau o Samoa. I to mai SS. E mwhai ai o na outou whisota i ai. Ia mawha manino a tili ai. Ia mata upu o lo o pongi sa ai i tātou. Ai mana o mia. Ia le whaatino o le whaatawina o se whali. Na. Kei se taimi ia o na sa ili fo i leo se awa noa tātou te tala noa tuai i isi o leo whai pisinisi o leo tunu. Ia whapea fo ia le whaupoponga o se tala loanga ma le whaletua ia e te vise i oane i le awhia whinei e winga i le tau mawhainga le uni mo tangata whainga luenga. O e o lo patino le lātou tautua i au nanga a wā i le soifua mātutua, tangata mātutua, tua āsina, ia, mai lātou e whaia le ngā ruenga le nā. Caregivers to the elderly. Mo se whapoponga le talandoanga ma le tua whine ia e te vise ioane, i le awha o le te alai titi o le tu lai ono, i le awhia whinei. Ai, whapue moe o lo manuia le atunu. O le uto e 5 minute o na tale o le tū lai 5, ua tātou tū lata i le manawa o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Po whelava, po titonu o le ofisa po le whaatoanga, ia po le vate tea foi, ia o lunga o Tāwale, o le au ave taxi, o le au ave courier, o le au ave Uber, o le au ave loli, au ave pasi, o isi kiliva i e watu le wha malo i a te utou umalama, o e olo whaia le nā ngā ruenga. Whita loloa i le atunu ui pasi, public transport, public deliveries, big trucks, io e, pēa no whai atu. Tā ua i o le ngā ruenga e whaia e le au ave lodi, ave uta, aisea. Wawhai o loa i e a watu le i le loli. A le taunu le loli up north. Pe anga i la loi Waikato ma whaasolo atu i Rotorua, ma Rotoiti, ma Taupo, ma Alwantu i Wellington, Palmerston North, Lavender, e re a ai. A wao i nāe te le aile meo le povi la tau ia ma le anol manufasi. Ai a le taunu uatu la le uta le watu el pakeka la kwa ile reisa la tuai maisi maumea. Ia matau mafa Samoa o le oka mai fale o loa SS a wa tū masalalau ia le atunu nei i vāenga SS o New Zealand. O heisi atunu. So, public transport is very important. And not only that, are those who drive huge trucks to deliver goods and services to other parts of New Zealand. If it doesn't get there, you won't get your food. You won't get the supplies that is needed for your community. Ora ko ke uno meo ave trucks, I always see ave truck te lelei o lima. I always see ave trucks o le sawa la ko pe a unga kama mo e kuria ka. Ma lo le ngā luenga o lo whatino i la fo i eitu la fono tā ua tele. O lau logbook, o lau tusi e wha mau ai
le teimina e a matai. Le teimina e aluai makiliva. E fia ia maila sa e malangai. O le ale umi o i tu la sa e dungai o le ala tele. E te tau na tu le truck. E le teimi I whaatulanga ina e tu malolo le truck. Ai matua malolo mamo I ini fo I ia fofonga o le ave tavale, o le ave lori. All health and safety hazards and for your safety. Te le o le nā masini o le afi o le pasi po o le lori. Ai se tama I ta ngāta la vai sau wha I le whiuli. Nā te uli ina ma wha foe le nei masini te le. Ia, e te o atu I leisi I tu malo. Wa matua e vai ma ua ngase o tau au mau o lima I le uli ina o le nei ta vale te le. Ma e te tau wai la o na maua se malo longa ale lori. Ma malo lo atu ai male ave pas. Whata ua la ia o le nā ngā ruenga. O isi ave pas, o I maisi ave lori. Ia, pe malanga atu I nei I Loi Wellington, ona toi fo I mai lea. E wa umala na ngā ruenga le vai aso atoa. It is just a return trip down to the capital in Wellington and back up here in Auckland. And that's your whole week. Yeah, e se le tā ua tele o le ngā ruenga o lo whātino, watu ai le wha malo mo le whāwhtai. O Faiva le ngā te whale, o Faiva e whai e le bāte tea, ia ma Faiva fo I e whātino, I le tua vau mo le tua sivi. O Faiva umana o Samoa. Se mai e la o ofisa ia ma le au ata mamai ia e mata fo le mama aia la tau pentala. O lo ia o fo mai la usua tusi ia ma isi ngā ruenga I tele. Whatalo whai la whai pisinisi le atunu. Tele ia a tātou pisinisi o tama ma o alo ma tama whanau o Samoa o whaatu lava le la tau pisinisi. Wa ngā lulu e ai a inga. O whanau, tua mai lea onga o mai o ngā lulu e part-time mai. Ia, e pe o stasil nā fo I a inga, mātua lātou taulangi. O le vau polo, ia whape fo I le ulutoa and sons. Lātou whale o lo, le ngā seseino o tau mafa. O wale whonga tau mafa o le atunu, e re ngātai le lātou la lai tonu Avondale. Ia watu fo I le whamalo. Ia ai whapena fui ia le la lai I Otahu. Ia le fionga ia amata wha sani, ia le Sunbell. Tātou se ea tu ina le Dora's Market, le a fionga ia tu le epa, sia fausa. Ia mana I o na alo fo I ma le lātou fo I tau mawhainga. Le sunga ia lapa ma Evelina, I le Evelina's Polynesian food, le ngata I manurewa. Ia e whapena fo I lona la lai o tara. Le tui sa mau. O lātou whale loa ma le whale tau whalawa tu lou le whawhonga mai le tunuu. Ia maso o se tau mafa ese. O whale o loa, o lo whaalongolongo mai le Taste of Samoa. Le whale tua ia soo, ia ma le lātou fo I whale enga I Kelston. Whafsanga I ma le kolisi mawalunga o te maita I Kelston Girls. O whale insinia, to o tele alu matama whanau le tunu o lo o whaatino ina le nā ngā ruenga. Ia whapena fo I le to tele o lo o whaatino a la tau lava pisnisi e taipei o le sui sui. O le tina le na te whaia ia o la ei ma a u te unga ma u kiwhinga. Ia o le whale tua ia whanimo ma le uso ia whasau. Ia ma le Alicia's Fashion. Ia ele ngatala ia I la tau ia. I le la tau fo I ma e a le lei I le tomai ma le anga waa. Ta sui ai ma ta pena la ei. O so se vaenga whai pui ponga. Ia wha pena fo I. Ia te unga o aso whai pea. Ina ia au le lei ma mata ngofie. I le wawa ai ma le silsila a le atunu.
Ia maso se bea lava a basani a o e iau ti finga na malou ofu lelei ma teu wha lelei. Ia, o le mea tāwu le nā. A wāfoi, e mai mō ma sila sila tangata. Whape I. Ia tū maanga fo ia le tangata ma ana ti finga I ona la e. O wātasi le bea. I loa I tangata. O la tu la e. Their appearance, their physical appearance, and what they wear says much and a lot about whoever. So tangata lava. Ia, whatalofa ia I lātou olo o ngā lulua I meo whaletawale. He alumata mawhanau le tunu ua whai a lātou whaletawale, car dealers. Ia tō telefo I ngā lulua I car dealers a intia o saina, maisi a tunu ua ona ia, loto a tawale, a o lo o ngā lulua I alumata mawhanau le tunu. Whatalofa I leo, whatalofa I lātou o whai a onga. Toi amatalia fo I o onga le whanau le nei vai taimi. Ia, watalofa I pailate ma kapeteni. O I lātou e whaafoina wa lele le vātea tea. O le nei masina ma le la masina wa tōna I atu. Ai ono suinga o le tala o le tau ma o le malosi o matangi ma tūlanga whapena I Amerika. O toi titi lava a le eise vai aso e misi ma se wa lele pau. Ia. O le mea le nā o le mawai atu nei ai. O se te mua mua le nei, within the last 2 to 3 years, every week there's a plane crash. O le mea sa iai I wha maumaunga. E fia se lau fia awhi ta wale lawe bea I le tausanga e tasi. E se a ona e wha longo ua la vea ma pa u se walele mali o intangata. E saunga le mō le whioai. Ma le whetalo loa I o le atunu U le vātetea ma le ea. Nai lo o le atunu U whetalo loa I lunga le whonga ele. Ma whila ua inga o le lau ele. Ia, o le talo I saunga le mūpea o tātou tangata. Ia, e mai se fōi. E le asa le Faiva ma le masalo I le tōtelo I lātou. O le au whātupu whalawe lātou te whaia ni winga mā te ngā ma le mi ngau I le ola o tangata. Ma le ola le tua. Ma le ola fau e whaini mea le anga. E wha umati ai le soifua ma le saunga le mua o tangata. E matau tia. Le tātou amatatu to e whai ufo I le I porokiki maupu whai o le malo o Amerika. Le anga o leo umatua I vevela le teimile nei le taunu uantu o le tōtele o taitai o malo mai lea tunu ma lea tunu. Malato lu fale I le fale pai. The White Oval Office facing face to face the encounter with President Donald Trump. So in U.S. politics, Donald Trump's administration are illegally deporting migrants and people. Le mea le nā na whaamatala mai e le whaamsinonga le lawa yaso ma le neiva yaso. Ave se se ai tangata e le ise sala. Nā le otua, se aki sao aoe, le ise warrant of arrest. O tangata fo I o lae, whaatu la fonoina lo lātou no nofo ai I Amerika. Ai mai se Latinos, o I lātou, the Mexicans, Puerto Ricans, ave pe o tangata fo I o le taua, wha malosi ma ave. Ai leo muli tai le tulafono leo tutu lai e nei wha masino I tonu o le federale, le whainga malo le federale. But the federal government, now judges are standing up and pushing back on Donald Trump's administration and his executive orders. Dale wingo leo whamatalang. Wa saini al te maloa I lalo o lana pule, malona tali tanunga, na te leo soli ina le tulafono. A lea moni mau. Le tulafono wha the Fifth Amendment. Vaenga lona lima o le tulafono wha o le malo Amerika.
e tu ina tu wai le avanoa, for fair justice. Whaam sinonga mi o tonu, malea ia te tau e tu ina tu le tangata. Pe o soli tu la fono, pe le i soli tu la fono. O le a lava le soli tu la fono. Ua tua ina ai le tangata. E ai le mea ta o le due process. La le wingo le nata lai le wha tu la fono. O le due process. O le ai te tau le nā le tangata e tu la i ai lumo le wha msinonga. O lana ai te tau e sa ili ai se loia. He has the right to stand trial, a fair trial, and also have the right to legal representation or a lawyer to represent him in court. O ai te tau umana e te tau ona whaatino. Mai le te tau wai ona tipoti eses tangata, a ole i tula i luma o le whaamsinonga, o se whaamsinonga tā ua, ma le whaapitoa, ima tā upu tau immigration po o whemalanga inga. Alan Melo for Donald Trump. He is not upholding the law and the Constitution of the United States. Nala mana o e siaki sa o tangata avilo. Mana o e watu e fwoi ma tangata Amerika soli tu la fono e ave El Salvador. A o ana nafi na toi fono ai. O la toi te tala i nai. Le whare pui pui ma ta utia le nā. E ta o Alcatraz. E le wā o San Francisco ma Los Angeles i ngātu yantu o le Vasa Pacifica. In the midst of the Pacific Ocean. Nai e le papa le nā ua fausia i le telo tausanga ua mawai se lau mon tupu tausanga. E le eisi isi e sola mai ei. Tasi al tangata na sola mai ei nā o Clint Eastwood. Ia o le ata tifanga. A wafo i e balulu. Toe e li o e le tele o i a whi ai ma malie. Ia le o ngā samilea. A le lau toi te tala nei Donald Trump. Whi mai e lau i ai i le tō tele. Homegrown criminals in the United States. Tua tango ale te malo i le pelu maalu malana sa lalo. Wale o toe po pole pe whaatanga i le tūla fono. Pe o ia fo i o le Palestine. Ua pule tō tas. Ua pule tutu o sopo langi le pule. Ia. Nā e whanangolongo mai na i o tātou tangata i Amerika. Ia ma territory o Amerika, ma state o Amerika. Le vātu nei, le tāo fia o leisi a inga mai tutuila ma manua. Ia e. Whawhare pui e au noa mase. Lapata inga, pole tui nātu fo'i. O se tusi alo ia mai le stalo o whaamsinonga, po o se whaamsino. Wa tā ua o le legal warrant of arrest, or search warrant. E su e le whare. Tu sa le lei ale mea nana whai, ma mea le los wha inga lena whai leo i le whai unga le vai aso, i le awhio anga o leo ne i whato ia. Ai ema fōleata, e le eise search warrant, le eise pepa whaatanga e ma whai ai o le whaatino se o se whai inga. A ua o so whai i le whale se. Se le whale se tangata no iai. La le mea lea ua tūlai mai nei. Ua tā pena le ainga i leo ne. E awe le lātou tangi i le whamsinonga. Ia ta whi ni compensation wa ielis tangata nā lena o so whai fo i leo. Ai le i wha maonia, ma maua ai ni whala au wha saina po o se maruana, po o le alawa, po o ni a upenga. Ioi. E lei wha maonia. Mai toi titi a miliona tā lale mena tongi e leo. O Samoa i tangata leo. Ala lale nai tā ua i tele. Le toi tanga i mala sila o le matanga alwenga o leo. Le minister. Pa pe fo i le fionga i le komsina ma i lātou. E whaia special training again
for our policemen. Le ngate na pui ai, te ngata lau tele ma lo lātou saunga le mo. Ai whapena fo o na tau le lei ai le ngā ruenga leo. I lo lātou malama le leia, i le tūla fono, o le whaataunu uina o lātou tiute mamata fo ioi. Ia o ngā tusa mai ia te tau o tangata. Whapena fo i le tausia o le saunga le mo, ma le tūla fono e pui ai. Leo, ma lo lātou soifua, whapea fo i tangata lau tele. Ia lea la, na luatu leo sa whainga wha o ngā ila au malosi ma wha ia wha o i lalo. Pe wha si lima fo. Au le iei matamaiti. E alu le fōlengi leo i o toi fo i lātou whanga pusi. Ai whatei ta i lista mai titi o le ainga whato alima tausanga. Ioi, wa wandel solo pungi ele ngutu. Ia one i loen tangata fōlinga ole, ta mai titi. Au a maile la au ma whatei ta i pe o se whana ma se la au malas. Ele o ni whatei ta inga le leia. Mai o tonu ta ua i tele. Ia le toe ti mai. O le to mai manga wa o le loe whatino i o lātou tiute. E ala lea ma tau wa lātou. I le toe whaia o nisi suenga. Pa o nisi fo i kole ninga. Training must be upheld so that our policemen and women will understand how to carry out their duties and responsibilities correctly according to the law. Le la ua tu lai fo ia whaabasino la tau, ia malamanatu o Donald Trump, o ia le pule. And listen to this. Donald Trump is not upholding the law and the Constitution as it says and states in the Fifth Amendment of the entitlement of everyone to the due process of law. Lela, ona na fina sa ui foi la ia le Malaysia Executive Order altoino Donald Trump, aisia. E tai to ono tangata e o e pu e mai le pango tapo o tangata lo msalumia o ova o naso. I to tonu o ele United States. It takes 6 men, enforcement, policemen, to go and arrest one suspect. La fika la iai. Na o le valu se lau wafi, e leo o se miliona, leo uma lava pe atu fatasi, leo uma o le United States. Just under 1 million. A o tangata ia mana o ia Donald Trump. Ia ti poti le se furu ma le tasi miliona tangata e au fi aima i lātou wa uma na whaatu la whanoina o lātou pepa ino nofo mauai tonu o le malo tele o Amerika. So the ratio is 6-1. So can you imagine? Se fulu lua leo e toso mai, masu ele ia pāngo tāpo o se tangata lo msalumia aina o le toa lua. 12 policemen to go against 2. 12-2, the ratio, 6-1. O nafi la na toi whaia ilo fu me le whatanunga le te malo Donald Trump. Donald Trump signed another executive order yesterday offering $1,000 to every migrant that will self-deport themselves. Afa pewe whalongoro o ele au li o watu leo i ate oe. Ia na saula i ele whailau o palai. E te maua i le awheta la. E te tu ua ai lou lava loto maliem lou loto fuati eifo ele o le malo tele o Amerika. Ma e toi fo i atu le atu nuna e sa wai pe afa pea o laile i whaia ni o pepa. Ia. Ele le ilai tangata lai e no nofo a isi stete motu ane i Mexico po o whera a o tātou la. O la wheka langa. Leo ingai koru awhere me pa ilo pasis.
E siri no ngofo ma whakari. Te oku leo mai fua oe, e mo iala la mai wha kanga kau o ma wha pangka mai leo mingo oe. Ai le oru isa tupe le tongi ina o lo pasese. O self-deport yourself. Alua oe koe ki poki oe me whaki ki e oe lunga o ki kaka ma le. Ma le ulo o uluri vo leo. Talo whae. Tau tia nei mea. Ua tupu mai. Talo sia. Wa leo wa afia i o tātou tangata i tuile manua. Se si sila la i ai. E le matua i ese o le mele. Nā le fifia o Amerika e talia ina tātou whanau matu pulanga wa o tātou uso i sae. I le motu i sa laia. Talia tātou fita a ma tātou le sfulu ono tau sanga sfulu walu whaasolo i lunga. E o atu i le basic training. Ona whatu langa i le ina po whea le vai ngā au e te alu. Iai po le vai ngā au le army, ma le military. Vai ngā au le ele le nā. Vai ngā au le sami, the Navy SEALs. Le vai ngā au le vātetea, the Air Force. Tātou te talo mō tātou tangata i le malo tele. Ena ia mawhai. Ona toe fo'i Amerika i sesi whaatulanga ina. Ole tula fono, mamana ia le tula fono, the rule of law. Watasina mea le vesi i tātou i Samoa. Where is the rule of law that they have been singing all along? O tau se sila iai. O le awhionga ia Honorable Whaleo Mawaenga, Titi Maia Tafua has pleaded guilty to 2 charges by the police and has pleaded guilty and will be sentenced on the 28th of July this year. Yamana tua le wharam labe lena tulai mai aina la vea ai ia le tāwale le whionga le Liminster. Ma la vea mamanu ati ngā ina ai seisi tangata sa whaafuina le si tāwale sa wheto ai ma le tāwale le Liminster. Lea la olo o le wharamai. Ia ai manu ai fo i ma le Liminster ma whaalenga ina lana tāwale ale malo. Ma le tāwale a se tasi o lo o a awhia i le mata upula nei. Lea la. Wa wha maunia mō lianga e lua. Ai tongi I whafo isi mō lianga e tolu. E ta wane alternative charges. O mō lianga I ei o lātou sootanga I mō lianga marolosi e lua. Ole reckless driving causing injury. Ave ta vale whata mala. Male sau. Ua la vea ai se tangata. Whata si ai male li I Minster. Le ala fo lea na ia I lo ai. Olo o tau ave o na tofi wha Minster. Ma ua tala whea ngai ai lo na wha mawai lo na tofi Minster. Well, good on him. Nei fo I te mali I o se woma mai, o se uso moni. Io le tele o tau sanga. A o mafuta, ma ta alo fatasi le au o le mātou nuu I vaiala. A bea ai a titi maia. Ma kapiteni le o vaiteimi. Ia, o le talo I le tua ina ia. Mo fo I le notu tele. Ia, whapena fo ia le tūlanga o le toa fi mani e. Au o mai le aso, e lau ina ai ia se whaasalanga I le aso, lua sifulma le walu o le masina le neio iulai, ona ole ave ta male whaatamala ua manua ai se tangata. Ia, whamalo atu I tabam tina mātutua, le la tātou toi fo I tua le tātou whaatalofa ma le whaafeilo ai. Le anga sa wawe le teimi, ia o tau nuu mai fo I malo le malu I whale. Ia, na tu oila ia le se iei se tebi,
whaamanui atu fōi, ma whaatalo whātu i a te utou, le pa ia maurunga le atunu, tātou vānu nofo i le tāwhatolu o Samoa. A wāmpa ia ma mamalu wha le malo, ya, pa ia fōi ma mamalu wha le atunu, ai ia mawalunga se vi ingo le atua. E momoli e lana au whainga ruenga tutofu i ma le ainga sale vi, i whata whaitau langa e fia o le atunu. Talo whai lo fisol konsula o au le malo tuto tasi o Samoa i lana whionga le tama le malo i a whemata. Ia, palu sa lue whapō le lua, whapea fo i lona whaletua, le sui konsula, le komisina o whewhata wa inga i le whionga i a watu i tu i a Peter Meredith. Ia, whapea fo i autou uma o le au waa, o lo o ngā lulue i le tonu, lo fisa whamalo i le o whionga i le. Nalo tunu mafono i le tama le malo i le o whionga le konsula. Le whatoa toa, le tau atai, ia, e maise fo i o le tali mai i le mana onga o le atunuu pe a fio atu musulu atu i lo ofisa. Ima ta upu ese o lo e sau noa. Ia ma e whasoa i ai. I lea vai aso ma lea vai aso. Ma le sunga le riawa o ia ta vai meni. Ta ua tele lea vasota inga. O lo mwhai o na malama lama i o tātou tangata. Maise lava le tūlanga o whemalanga inga. Ia, whafolo tūs walau. Toi whai fo i ma le stamp e ta o le exemption i lunga o lau stamp o lunga fo i o lau tusfalau. Ia whai ona tutongi na o lau one way lava te aluai nei pa te o sau le pasese a le Air New Zealand o Fiji Airways po le Qantas e awhi mai Australia. Ia a sau le pasese e lua sa lau le one way. Tutongi al te mina a wapipi i la le exemption stamp i lunga lo passport New Zealand. E alei o po se whaala lave po ni au tifinga e ke aluai. Ia e whaatalitali e toi pa ulu fo lisi one way e sau mai a Pio Auckland. Ia vili mai lo i tamaiti. I fole pasese ngale ua pa u. Na upa ui fo i lalo i lea fo i le varu se lau kā la i le one way mai a pia anga i uki langi. O kai se ngau. I lau tali tununga le teimile nei. Wa te tau fo i ona se ese ia le malo mai i le alofanga o aitalafu o le tātou valele. Leo le a ato le lua tausanga po le tolu tausanga whaatatia le mata upuna nei. Mai o te tonu ua te tau o na tātou se i seisi vaenga e wha wai le toe sa ili o se tātou valele. Ma whaatulanga mai e le malo. Ia alo whangia ai. Ia le tūlanga whainga tā o iai ia Samoa. A lo ailu ulu ai ia le New Zealand ma le Fiji Airways i tupe tutongi o tātou tangata ono le taunga tāo pāseso al valele wa uma le uma le tātou taladoi le nama ta upu io e moni le malo sa iai le te leo le ai tālafu a le teimene nei. I think we need to pick the skills of those people that have special talents to negotiate, and that's the word. Malamalama I tulafono aviation and also airlines. O avaenga o iai feutanga inga whale tulafono ile alo ia o le fausio ni konkalate e toi au mai eise tātou valele. We've gone past that now. And it shouldn't be an excuse anymore. We need executives with experience and professionalism to start negotiations with other partners and stakeholders. Mose valele le tunu. Ioe moni sa ngau mutu ai ngau. Avo le na whamatala mea lisi whaiwhi au I lunga. O lato porkalame Malaysia ni ile o Canada le asu etu lava. Le lava esu etu.
E sau e whaisana whaatatau I tusi e lafo mai e tangata ma whaasea ma mea nā. Ai nofo e pei o le upu fo e lele ma le timu e pa u le pātu o le pato. Ai leidoa, time is running and he's gonna run out of time. E toi papai mai, o le nale ua o atu le mata upu le ofisa o leo. And it's fair comment because of natural justice that we want for everyone. He has a different story. The coin has two sides, so there's two sides to the story. Ale whanonoang, lango le au mai I mali siti e tangata I mea sa lātou tutongi atu le tangata nenei. Dea lau whatu au tau ia tau te muli pongi sa I le tamarina. Ai a tautala, le tautala I le whaaleanga ina o tangata. Whai ei, silikan. Pala au I loko ingo sa veo lau, whai mai a te oe. Ai mise o tau la le, ai mise o tau la le skamalelo o kalifa mongo. Alu la oe lea tali alu e whai lau ka manga e wala au mai. Talo fai. Nena, le tāua le nā le tātou tilo mamau. We have passed the time and that period that we waited out not having an aeroplane or a plane for Samoa. We need to be up again in terms of negotiations. E toi a mai se va lele le tunu. Ta ua tele. Ya, le nā vaenga, ia mana tua fo I. No u whai le tusi. Tu I nātu masisi ai le fionga I le. Te mai tai pāremia whapena fo I. E le fionga I le ipule o le tātou Samoa Airways ya whawo. Whapena o no otu le tusi. Isi minister ai o lava le sunga lauri. E winga I le mata upule nei. O le lalango atu. O le atu nuu, ma Samoa I atu nuu I fafo. For a joint venture. The government, the Samoa Airways Airlines, and the public that wanted to invest in a plane. Mō tangata uma. Whatulanga mai e le malo wha le tula whono, pēta I fia shares e whatau e tangata lau tele o le atanu. Awane ai nei la, pe a wha pēa, lua se lau pe tolu se lau wafe Samoa, o lo I atanu I whafo, ma tutonu o Samoa. Ai whatulanga mai ai I le share, e lima afe le tangata. O tau se sila iai. E tilo te selau 50 miliona. Tele ba lele maua mai ai. Nena. Ai la si tambale o tali whangamongo. E nofo I Amerika. Ai a whaalongo tua o la e susu waivai Amerika. Ma le malama I mela te tupu I Amerika. Ai ngofongo whavalvalea I ampongi sa ia. Murtunga te alu I meo tā inga. Ai le malama I tu la fono le atunu, ula no foi. Ne mele na e o I tua inga tangata whapenei. Ia, le na... Talo fai. Ia lula ia. Awa. A ise me e te lafi li loi. Ona o mai leo la utala noe wha umatuai. Ia le vaenga I le mata upu. Ia whale o maa vaenga. Olo o laumunu ia. Mauta tonu fo I le mea lava leo le atula I mai. O le a whatino ia lana lo ia lo tula I mo ia.
e folosanga whai u wha pia fo I whinaunga wha le tula whono mulmuliane. I le taimi o le a lauina I se wha asalanga tala whea ngai maia. Ai taluai ono o le tofi o lona I tu malo o whaipule o lo tau ape. Mai tilo ai fo I whai unga sa whaia I isi whaipule ma isi minista I paia inga ua tuana I antu. Ina ia alofangia ai ele whaamsinonga. And these final submissions will of course direct to the precedents that have already been set in the past about members of parliament that have been charged and pleaded guilty in the courts. Na ia whaapawhala ai se whaasalanga, ia ai le whaamawina, ia morianga, ma le whaamaoni o ni morianga. Ina ia whaawawai tautua. Ioe, whaawawai tautua ma tofinga, o lo watu I nātu iai. Tasi lava le nei vaenga. Ele mawhai I lava o na sao le upu fo I leo lo whai nei. No one is above the law. Ai leanga, these are recognized defenses in such criminal cases involving people of high status in society and what they do for us as government officials and members of parliament. Le mawai le avano le malete. Tu o lalo I alo I e fina wina whale tu la fono. Awa e whape atulo I alau fionga I le whaamsino. Au te fia whaatepa oe I le whaamsinonga o le minsta ia pai ma la whai male soli tu la fono na whaatino I le tausanga e fia le case number 4 o le whai unga na whai ai. E mo I na totongi le sala. Ai whaapawhala ai ia se whai unga. Ona o morianga e onga. Ia e to e whaauopea. Le umia o le tofi. Whaipule po o se minista fo. E se sengala le nā me ia tātou tilo nei ai. Mana tua foi. Le se senga lea o le case nei o le fionga ia whale o mawaenga ma le case o le sunga lauli al mari atoa. O le case o le sunga le lauli al mari atoa. O lo su e ina tala ma wha matalanga pe wha maonia pe e whaitino. Ia tala ia na wha awea. O na whaiale ia i o whinaunga. O lo na winga o le su e ngā tala pe wha maonia. Pe iai ni mea whaitino e wha maonia ai ni wha matalanga matala sa whaia. Ai mwese o su e ngā sa whaia le sunga lauli. Ai, o morianga whaasanga I le uso a whipule po o le sa ave fo minsta le fionga whale o mawaenga. Titi mai a tafua. E le tausu e ina ni tala pe wha maunia. O leanga o le wa ai I ai mata I le whaalawe lave. Ma le taunu unga o le soli ngā tula whono tau tabale. Ua ma lepe ai le tabale. Ai manu ai leisi ave tavale po leisi tangata sai o leisi tavale. So you see the difference between the charges being brought against Lauli. A defamation cases and also the conspiracy theory to find the truth in the words that have been broadcasted and been said. In the case of Whaleo Mawaenga, the physical eye can actually look at the damage and the crash itself. Wa aile taval. Wa tino ia mata il saval. Lala de nai ta waitele. Le mana malama le lei. Ia fo I vaenga.
o i tu a inga solinga tu la fono. Whatalofa i o tātou uso matua whawhine i lunga le tātou api o fōlinga. Facebook page, ia whapea fōi mo le tātou YouTube channel. Please, press the like button, share our program. I love to read your mindset. I like reading your comments. Talofa lo tō whine ia Fortino Josefa, Tauli, ia, whapea fōi le tō whine ia Erolini, le uso ia Maisingano, ai maise le tātou ta māmatua, le fionga ia Masoe Tauli Josefa. Ia whapea fōi ia o whawhangafonga mai ia tui māwalunga, Tauli Josefa, ia ma le whaletua. Pea whai mālolonga mai pea, wa nā o lua tama mateine New Zealand. Mao io ilam ja fa malo atu fa ftel talo mai foi mo tapo mai e Faiva wale tautua ina o le tato o tunu Fortino Josefa talo fa lani tainefu mote o mataua nonu talo fatu le tato por kalame ia fa pena foi le usati mani Kalala, Satele, Talofa Kalala, watching you from Long Beach, California, Talofa. Senara Tuyatua, Malole Soifumudria, Susana Louis, Talofatu, Malole Soifumudria. Keep it coming, brothers and sisters. Esau J. Morse, Taloflava, Malole Soifumudria, Inusia Fatumiti Soli, Perfo Margaret Sila, or Siliana. Talofa lava malole soifomduia fo le nevaenga ia ma famduia tu fo ia te utou le mana vai o ngā ruenga i le so whawhitai a mosa e seta tangomoa a pe fo i Marcelina Brown ia ma utou malawa e alu le aso o lau o utou swafa ia rena o ta otoa i nā ilangotonu i le mata upu i le fionga le rifai Honorable Fale o Mavenga Titi Maia Tafua. Ia, tātou wharangango i le tua malana whai unga e mai se foi. Ia musuia ia le tulanga o le a iai ia whai unga e whai e whaamsinonga. Ia alofangia e foi, ia lea foi te mari. Ia mama le sala. E whaau au pea. Ia lana au au nanga ma le tautua. Ele o toi mamao fo ile palemene la tau ia. Mau te vava aia tu lava male totoa male maalie o me ono tu la imai. The different scenarios now that we've always talked about. Masani ono tātou talanoa mwhaasoa iai. I me ono tu la ima tutupu mai. Ile taimile nei a ngā I luma. E tusa ma mea lo o tutupu ile palemene. Lea la ua nofo nei le fionga I le whaamsinonga sili. Ma le whaamasino sili. I le lo teo le mata upu. E winga I le fonga fitalai. Ma whaatalitali. Ma whaamoe pea. The reserved decisions to be announced sooner or later. Ona tātou tilo lo lea I ai le mea ona tupu. E le toe manu malo o le whongvitalai. Wa o toi ngā meo le la sisila nei. Me mua a manu malo o le whongvitalai. Ma o lo talu tonunga tele le mata upule nā. Iwa sifurma le iwa pasene. E le li ua ai le whai unga tustusia wa uma na whaia le fionga I le whaamasino siri. E le ea awhia I le talanoa a le atau sa vea I lana whai unga. O le whai unga ia a sa vea e tusa malona mana malama le tula whono, malana su enga I le tula whono, ma le whaavaya o lo ta oto mai ei nei. E iwa se fulu ma le iwa tesi, ma le iwa pasene, e manu malo le whongfitalai. Se umalana watula ia lea. O la ua watula forasanga. O na watula ia lea. O le mau
e matua lango ina ai lo utali tonunga e tusa mana mata upura. Iwa. A whaila e manu malo mai i le whongoftalai. I le whaonga ina o lana pālota. E suia i le whawai. Ma maua ai ma ausia le lua vai tolu o le teuteunga o le whawai lua o lua lima. Ona utou wawa aile i ai seisi malo si anga ese sau ma le whongoftalai. O atua i ngā malusi anga ia o lo o iai tau au o le whongoftalai. E tau wala mai i le ao ma malu o le malo. Aisea, le anga fo i o le malusi anga atua o le ao ma malu o le malo. Le wata oto i le tumwa i o le fionga le whongoftalai. Ona o ia, o le sui aloa ia, o le whongoftalai i to tolu o le maotafono, male pale mene o Samoa. O le sui le nao le au mamalu o le malo. A le alaita le noa mai fia me. Le fionga le sa whapito ma o le pale mia fo lea o lo iai le teimile nei le vaenga le to sfulma le to lima. Ua nā o ia o lo iai le whaavae, nā te whaatonuina le fionga i le au mamalu o le malo, e whaata ape le pale mene, pe tu ina tu i ele sa pelu le sa lalo ai le fionga i le au le malo, le pale mene o Samoa. Na whatape. La tātou vaaine i ai how this scenario is going to be played out. Ao lesi fo i vaenga, o le fo i maile na o le fionga le whongoftalai. Malona malo si anga e toe tau ave ai ma se ei lona no fua wa tili malosi wa mwhai lona tilo tilo. Ile mata upu o le whaate aina o le to ono lea. A whaila e le whaate aina le to aiva. O whea o le ao i ei le to aiva lea. E te tau o no ane e lango le sunga i ala uri. Malana to alua se fulu lai i ai. O na mauai leo le whainu mera. E whaatu wai se whainga malo fau. Ai le tutuli ina i la tau ia e to iwa. Nau mawhauwhaunga ia o tātou talanoa ne i ai. A wā o le mea moni le nā. Ai a whai. Pe a whai. E le whai le whai unga le whongu talai le teimi e le manu malo e le whamsinonga le nei. E ona tātou wawa ai fo i lea, pe whape i la ona whaonga. Le malu si anga o le tamai tai pāle mia ono lo tala noa mai, le whawae ua nā o ia, nā te whautuaina le fionga le i le au malu le malo e whaata ape ai le pāle mene. A whailai whaate a fia mea ma le to ono lea. O lono winga. E tau na toi o e whaila tō whainga pānota. E o lava e toi whaile whainga pānota, lua, o le o e momoli le mata upu lea, e wha mana malama mai. Ma wha pe nā, o na wha winga mai le tula whono se lau whatas. Ele wha masinonga mawalunga. So you see the scenarios here, ladies and gentlemen? Interesting. Yeah. Ale saunga la le whongwhtelai. Lea pe a whape manu malo mai iwa sful mara iwa pasene. Ma reo whaia tu nei. I have a qualified opinion and it doesn't influence the reserved decision of the courts and the Chief Justice. Why? Because I don't know he's already written, he's already done and reserve his decision. I don't know what his decisions, but what I feel and think and believe in according to my own qualified opinion in understanding this piece of legislation concerning the vote of
the Speaker of the House. I le a fia. Tala no ale na sa vela tau e whaafonga i le lalo langi a toa ma fatunga o u ma whauwhaunga e tusa ma loo malama i le tula fono leo. Sisele fo. A whaila sa ula whanga whtalai. O lona winga, wa tū le lau mea vale le mea lena tofia i e fia me. Ma mo mori le na whoa o le whanga whtalai i o. Ia tū le epa malana vaenga o le HRPP. Tū le lau mea vale. Ia. Dea la toi fo i bai le whanga whtalai. Toi usu le whono le asa luasfu ma le fitu o me. A wā le tala whaata tau o le tupe. E te tau o na pāsia le tala whaata tau o le tupe. A wā ale pāsia, ai le whaua wina se whainga malo. Wale toi minoi le malo. A wā wale pāsia le tala o le tupe, whaalango lango uma mea uma. O a tinae i tupe wha soa le atunu. Interesting scenarios, as I said. A toi fo i bai la le whonga whtalai. O whea e o e la lafi ei le awari ia na o nei ma whaasa le lau. Le whonga whtalai, ma le sui whonga whtalai a le HRPP. A whea, ala hoi e lau whemi tai tamaiti whaalia lia i ana na whainei. Sitsele fo. Ma mai tau mai le vaenga le nei, fast full fa pui tas. Ma le vaenga limas full ma le valu pui tas. Wa uma ona sa ili to fa le fionga le fonga ftelai. Ile loia sili le malo. Ma ia o mai e le fautuanga. Alu e whailau palota. Nai sa o oi le tula fon. Wa ma fo ni fasili. Le fonga ftelai. Sa ili matangi ile to fa. Ale lo ia o lo tu to tasi mo le fionga le fonga ftelai. Tutusa leila tali ma fautuanga na ave. Ile fonga ftelai. Patanga. Ona oi bai le si vaenga o le tula fono lea. E le I whaia le palota le fonga ftelai, ona o ia le fonga ftelai. Whaato a whaila na palota le fonga ftelai, pe a tu tusa se whainga palota. Ai o le bea le na whao ngai nei le palota le fionga le fonga ftelai. Alo au mai lalo le tula fono. E mawhai o na whao ngā e le fonga ftelai. Lana palota whaasui usu whono le paramene. Aisea, nanga le tei se ei I le tofi whaipule alona I tumalo. E leo ni ua niu na tu ai le whongwhtalai ma se ei masau I tutonu o le paramene. O ua o tangata alona I tumalo tu lou taulangi o le I tumalo. Ioi. Whaonga I eila na palota o ia o leisi suiu su fono le palemene, not the speaker. Ese le me whaonga I ai. Le palota ale whongwhtalai, whaa fo whongwhtalai. Ese le me whaonga I ai lana palota o le suiu su fono le palemene, o le sui whaipule. Nena le no foi atu. O tosi sila I ai le mau leo o te watu nei. Ma lo ulava tali tununga na wa. Wele a awhia I le whaiunga wa whaia. Pe influence ai fo I le whaiunga. O la ua te umau wa lewa na umana tusi. Ele whongwhtala, ele whamsinusili. Ile ei masesi na te iloa. But I'm talking about a qualified opinion. Just an opinion. According to the Constitution. And how the Speaker uses his vote as a member of Parliament, not the Speaker. And
the second scenario of how the speaker uses his vote as the speaker. Ale mea lena. Amana tua mai foi. So se teimi e se e le fionga le fongftelai. E tele ina le palota. O lona winga. E le ai se leo ma se sao lona I tu ma lo. Fa fai pule. O I o le sui fai pule o lona I tu ma lo. E fai eiso na sao I matau. E sao noa I le tulafono. Ma fetali ya I felafulafo inga e winga I le tulafono I to tonu le mauta o lona winga. E noa le tu malo. E le se sao le tu malo. Le lawa mai mo le taimi mua le nei. For the very first time, this part of the legislation, according to the rights and casting the vote of a member of parliament that happens to be the Speaker of the House. There are two things right there. Casting his vote as a member of parliament from his constituency and casting his vote if the ballots are equal as a Speaker of the House. Ese es sengole now. Yeah. Alo vavtai amosa. O minareta monanu talo falava malole so ifumdia siliana ya tape fo ia inosia esau tala and saleli kayo safai alo angel nathaniel alo so ifumdia ya pape na fo ia langi o mataua kalala ya fape foi se nara tu ya tua uto umolava. Share our program. Share our program so that we can shed some lights and define these pieces of legislation and interpretation for our people to understand. Na ia manino mamala malama o tātou tangata. O tau silsila le mea na tau mawhai nei e whai le whongwhtalai. Awa, a whai nei la sau le whongwhtalai wha o ngalo na malo si anga leo o toi fo I mai nei e wha malo lo ma whai le wha iunga e o. Ia le to ono e whai le whai ngā pānota. O le lato wai a te tau le na e o e awe le mea le wha msidonga. Awe le mata upu lea ua awa o taltonu. E le to e mawhai o na whaia e le whongwhtalai, seisi lava mata upu, se I vanga nā wa umamaila na mata upu lea. And that's why the CJ and the Supreme Court has placed an interim injunction that Parliament has become crippled and unable to move at all. So, in other words, inisi upu, Parliament has become stagnant and stationary. Tu sei le tau fili mai tau fisi fai na tau pule te tau na prioritize le ma tau pule ina ia ngā ioi le parlemene. Mausu lana whono. Ma whaia isi mea. A le pasia isi tu la whono o ai e whate a o ai e. Alwa kwa maali e rau. Le o tau malama le se sengo le whaongai na o le malu si anga le whongwhtelai. E whai ai, lana whai unga whaasui usu whono le parlemene. Ma le teimi e whaonga ai, lana ai a te tau. I lana pānota, I mata upu whaa whawhonga whetelai. Ia pa o vaenga fo le o tutusa ai se whai ngā pānota I le tau. Sui ina ma le teu ina o se mata upu o le whawai. Ena. The Attorney General has advised the Speaker to cast his vote as a member of Parliament, not as a Speaker.
but the Speaker's vote is only used when the ballot is equal, as it states in Article 109 of the Constitution. This is the first ever time such a right has been exercised in Parliament to amend the Constitution and to gain 2/3 of the majority of members of Parliament. Nala ia a ia. Pare bengo fongo me ui. Ah, wa. Tātou oi vai foi. Ina ua toe sfulma le 5 minute. Ona tā leo le tū lai ono. Wha maloia tau tau lunga le ala tele. E tono o tau tā vale. Malo la pale ma le ono sai. Wha tō toa. Ioi. O le mea le ita o le mea vape. Fo lea aisia. Leanga fo le ua e fia vape o le fale. Wa e fia vava ai a mami. O le ase me ai a mami na whai mai lato lo whatino ina le nā tiu te tā ua i tono o mauta malawa. Le loto I whale o tātou a inga ma le tautu o lo whatino ai. The local and also a unique service that is rendered within our own homes. Le loto I whale le nā. O le ngā se senga o le tai au, o le tauwhangu, o le matua mo e pō, I le whanau, o le momoli, o le whaalava, o le whai o le lunch, ma le breakfast, le tai au, le toast, ma le iputia, le to ina ma le o le matua, e inu ai le la whala au. Tāles ful ma le lua whai le lunch, au maiti au a whati e le tāpenanga o le ngā senga o le tau mawhitanga e whaatali ele au ki e pase ma le au ka whawale, e ma le au whainga luenga. Tā le tolu a ngai e toi au maiti. Ia ku vole ku kua I raro le pulu vole leilu mo le aonga. Ia ma koso I ale ili ma whai aku kala o lea ma lea. I know. Yeah, I o tātou winga nā. Those are our people. E mali o lato. No money, sai ko kau duanda. Oh now, no more.
Se sunga ea Fai mai pe moni wa o ta fe E tele lava o taimi o te vaiva Iai o ta usu I le vai Fa amanga lo mai e poto le tau tai Iai o taimi e se ai E moni e tele fetu Aina o e lo fatu O e lo alo no Yeta fa atasi fa amabau O a umoe o e moa u O le alo faina e tu mau E moni e tele fetu Aina o e lava lo fatu If I knew time What's vala vala imaila Itile maunga Ele mafaina hoa Ewi so tau mafai Panga uale mafai Ua o langona le vai vai O tala sa e fai mai Uale ai se anga Ua masa ale ipu vai E moni e tele fitu Ai ua ta e lo fatu Fa api e la atu mau Ai ole alo fa wale tau lau Ele o e sa fai moa u Ua e tu yo lo fatu E moni e tele fitu Ele tu mau e fai mamo atu Talo fai so no Ai le ai ni sa apa au To yava tu lo fatu Until o e ilo lo so E moni e tele fitu Aina o e ilo fatu O e ilo no Che te fa ansiasi e fa amarau Ele o e sa fai moa u Wa e su yo lo fatu E moni e tele fitu Ai ua ta e lo fatu Tasilimoivo tu, amo. Fai mai O tele fia fa alo iai Wala lau mai lo mea muli e fa atau ma A ilau mai O ia ue Ua o mai mai O tala e fai I ai lua o le gatai fale ele sungale ele au ngai fa la belave
Asetalia Olei Aitan Samia Euli le tupu Ele taulia Ayotangia Euli le tupu Ele taulia Ayotangia Alisabili aile to alitai Ole tule a amuele tu Faiva If I yotala sine me auli if I atawa a ilawa ai Oya we wa oma vai Otala fai Aluale gataifale Epa ele sungale Ele aungai fa alabelave Asetalia Olei aitan safia Euli le tupu Ele taulia ayotangia Euli le tupu Ele taulia ayotangia Olelale uafa ile amausei Aole pa e faile maula Leuli etele tiwa e fatawa a ilawai Oya we wa vai Otala fai Aluale gataifale Epa ele sungale Ele aungai fa alabelave Asetalia Olei aitan samia Euli le tupu Ele taulia ayotangia Otala fai Aluale gataifale Epa ele sungale Ele aungai fa alabelave Asetalia Olei aitan samia Euli le tupu Ele taulia ayotangia Euli le tupu Ele taulia ayotangia Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tatupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atunuu o lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive Manukau City. In this update, overall employment's held steady, but the hours people work have notably contracted. In figures out today, the unemployment rate remained unchanged at 5.1%, but total hours worked are down 3% over the year.
Kiwi Bank Chief Economist Jared Kerr says numbers of part-time workers are rising, with those working full-time falling. Businesses are clearly cutting hours to reduce costs and fight their way through what's quite an awkward period. And that's weighing on households. After many hours of debate, MPs have reached the final stage of the controversial pay equity legislation. The government hastily introduced the bill under urgency yesterday. It lifts the bar for claims of sex-based discrimination and forces existing claims to restart. Brooke van Velden's kicked off the third reading. It is worth noting that New Zealand's pay equity regime is an outlier internationally. Labour's Jan Tinetti came out swinging. It feels like we're going back to a Handmaid's Tale time. Well, that is what women are feeling. We are not dramatising this. We are angry. The third reading will pass into law later tonight. Fears of escalation between India and Pakistan. Pakistan claims Indian missile attacks have killed 8 people. India's claiming 3 died when Pakistan shot down 5 of its planes. Auckland University Professor Chris Ogden says both countries have nuclear weapons, which could even be beneficial. It might actually enhance the possibility for a limited war. This happened back in 1999 when both sides had tested weapons in 1998. A notorious murderer Mark Lundy has walked free from prison after 23 years behind bars. He was twice convicted of murdering his wife Christine and 7-year-old daughter Amber. Lundy's release is subject to extensive conditions, including a ban on contacting media and using social media, including dating sites. That's news. In sport, Rivers Reihana has been handed the Crusaders 10 jersey in the absence of Taha Kamara for the top-of-the-table Super Rugby match against the Chiefs on Saturday. Kamara's gone for the season. He needs knee surgery. And James O'Connor will remain on the bench. Damien McKenzie is back from a hand injury at 10 for the Chiefs, and Wallace Satiti is in the run-on side for the first time this year after his return from a knee injury. Golden State Warriors have survived a game-ending injury to star shooter Steph Curry to take a 1-0 advantage in their NBA Western Conference semi-final series. Earlier, Indiana stunned the top-seeded Cleveland Cavaliers, won 21-19 to take a 2-0 lead in their series. That's sport. Radio Samoa. I'm in love. This is Palm Breezy featuring Sally. Ooh yeah. Gonna find that one, make sure that she's beautiful inside, cause you can see the truth and no realness to her eyes. And if she gives you butterflies, she's the kind that'll always be there by your side. So listen to me now, I'm so deeply in love. I think I found one to spoil with a lifetime support of kisses and hugs. I'm pretty sure I found the one. She's my moon, my star, my sun. She gives me life. Cause I'm in love. Cause I'm in love. Cause I'm in love. He knows me better than I know myself. I'm his one and only, even though at times I can't help but to think that this was meant to be. It was destiny. You are my everything. I'm so deeply in love. I think I found the one to spoil with a lifetime support of kisses and hugs. I'm pretty sure I found the one. He's my moon, my star, my sun. He gives me life.
Wake up in the morning, look at the beautiful sky. Got a beautiful woman by my side. She looks so fine. God blessed her with a perfect smile. Have fun just by passing time, looking in each other's eyes. As time flies by, the little do we know back to day and I lay my head upon his shoulder. I know that everything will be fine. I found my lifetime love, and there's only one reason why. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wafa taumolo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa faufali. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O whatau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia le na pese atua ia oe le vi inga le na o le atua mai le au fai pese le sina o le file mu. E la ua se fulma le 5 minute o le ua te ainei le I tu la e ono. Ia, whabalo whaftai le whafonga tāpua e le atunuu ina ua ngā ngaifo utou Faiva le nei a solulu. Ia, whamui moe olo e lunga le au la tele. Ia olo e saunga le mu, ma toa fi mali e fo I lau whautanga le nei aso.
Ai mai se o le tele i o le fale. Awe ke aki nguma ku o ilo fe. Ia lava papale ma o no sai. Ua wawe leo o mai o le pongi sa ma le malulu. Ia ai watuai o le eo o le fale. Po loka atoa mga ala ese. Ia le ana le nao le fautu ato le ato sa ve ia te oe. Fai maria lo sa, tau nu umbale manuia kake o ai mobori o le kofale. A leo fata si mai le tua fine. Ia e te visa Ioane ia o le paanga tōtino fo i o le Radio Samoa. Waloa aso e le i fei loa ai. Ia momoa se wha poponga o le tātou polo kalame o le pula la ngoto o le soifua. O le soifua matua o tātou tabam tina mātutua o le atunuu. A o a fo i ia au nanga o lo whaatino e viso soni atuai ia i lātou. Ia e maise o a mea le malo o fai. E wha le lei ai le tūlanga o lātou ngā ruenga. Tangata nei au o nātu caregivers to the elderly. Whatalo whatuai e te vise, ma lola soi fua maduia, whaaftai fo i le lava palembale ono sai mai. I le tāpolo kalame le nei aso. Malia ua u lewa ai atu i ate, oe ma ewa ai mai i ate au. Ai ua lava le lau si ufofonga ma lo u leo. Ia, tāte wheiloa ia i lunga pe au mangalungalu le ea. I le nei fo i aso lulu, whaapumboe lo maduia, oe ma tiute ma Faiva sa whenga iai. Ia, ai le ngata i dea. O le tapo inga fo ia si o tāta maa, po whaarangologo mai whaapumboe lo maduia, ia lana tapo inga fo i le nei aso. Ma lolo soi fo maduia, fio mai le tapo le kalambe. Whaftai lawa sa vea, malo foi tawa tai, malo soi fo maua. Mewa foi aso sa to te le whailoa, e whataro whapito asu i le whafonganga Samoa e mai se lawa nei o tātou mātua sina ta mama tinaman lato ta poinga ia malo soi fo lau lei. Tai maro avano sa vea. Whaftai. O abai le tāta bāpatua. O maruia, maua le mawhanawhana o tino. Ia whaftai sa no ai. O lai matamatala TV wa ele pēr matu TV. Taluna sau i le leitio Samoa. A matama le ono le tae au se ilonga lava wa fia moi le povo. Ia, ta watu iei alofa. Ia, ta watu iei alofa anga i le tamā, ma le wha moe ia maula na malosi. Ia, o leo te wawa ia tu nei. O leo e fono le pale mene. Wha tope ma wha nati. Ono le mata upu le na tata le no mua ai wa leva tau sanga o tau mo fai mai o na pasia la ia le a o leo wawa e tu nei fo iai. Le equal pay ma le pay equity mo tātou tangata. A leo wawa e tu leo stulanga wha noa. O le fono wha nati le pale mene le so a o le i pasia la na tala le tupe le vai asa fau. Ina ia toi ave se o lano winga o le se tala wha atatau o le tupe ma se paketi wha tino ai ia. Le tulafono leo le pay equity and equal pay for all. Taftai lava o te siri sa vea ia pei o le tuna. Le o matua i stirin whano no ai le pasa launga le na whai mea nafi starts pulsas. Wa le ma tu te loa le fo iti la fia tangata o le tauni uni atu la so pache. Ai loa fo i le whana mata te silo. Feo le a mai ele tupere la whai le pache. Pa e lilo manatu o ire la ave ese maima le fatanu ina ia le tule le pay equity e tols full tolu ia pay equity ra claims la iai lo no winga la o le fasalanga nafi ai mo I fo ia fa mai o la e fono ala ho mo fa an fa la so fa unga wa pa wana me fa mo mai ia mamalo la tunu sa la sele ana me pito silen fainta ile nga sen fai mai o la e sa unia vese ole awala lo fai ai under agency no winga le se va no e se leo o sa la sele po sa so awa fai la so vai nga pe no va ai so nafi lunga ile media le sa ai foi ma so members right New Zealand Bespa o so se tu le media le na ia na nafi manei o lo fa ale le fia sanga o no le mesera vai tu le fai mai wa o tamo fai fa pa le ni pa ke ki deve se mai o pay equity ma claims o le va na ngaru lu ye
Ele ngata fo ile tule se fo mana noina. O whaia onga o nei tangata so o tele lava e mo i lava le ta o le pay equity ona o le tusa o tongi o tinama tamai sai. E so o tele fo i ta mama li o lo i matanga wenga i e afi ai. Le tula le e wato i le ai ma se leo o tangata o tele. O lo fata tope lava. Titila fo i le vesina na vese na fimana po. Ia ona o le whinaunga lava nei tangata i e tan tonu nei a tau e mai sele manuia lau tele o a inga. E si tūle matua inga ina ai. No le tele o nanga nei. O lo i tua tuai ia nei tangata mamai o maa tua tausi. Ia maa inga. Ile le lau tele o a inga mana nei tangata e vulnerable people. O le la a fia o mai le Sila pole tule o tau fima ia pe iko tima le iko pe. Pe fate ia o mama toa nafi. O ka te whaingi le tala noa atu i nei tanga te whainga nuenga. Ia, talo whai. Awa, o le public consultation leo te wātua misi i le mata upu lea. E tau eo na ave e si au mai whina ngalo le atunu. Ai maise o le maua lunga o le pasene o tangata mātutua, ua ngase ma malo lo retire. Ai whapena fo ia i la tau lo whaia le ngā ruenga lea caregivers to the elderly, ia ma ngā ruenga au na atu mō tangata mātutua. Ai se ala wana le malosi e le uni e tū lei, ia le wata au puina ia whaia se whaatala noanga whalau i tele. Po ia le e whata ia o mai ia mātou ia le uni ma whalapisonga o mai e whata ia po isi whaenga le o whaipe o isi pāsi si e iai whamai whata ia po ila tau wai le whata le noina e le mānola iei ne whainga mānola iei ne. Ia sa la tau au wala ia wa sao mai e le tūlea wa a whapea na iloa mua. Ola le leva tele na whainga luenga le a uni umai e a fia ai. O tele fo ina a mata sia fia fo i sa vea le na e tau sanga muri sa ave este mai ele pache de ele whainga malo tua nai. E wha nganga le mo le pe ikuti. O toi ti lava o atu iai ai toi pese mai ma le whainga malo, ia le la wo atu le vaenga le ave mātu whasa ki le tato pache le tau whai e le tele o i tui a fiai, tele tu la fono lo a fiai. E pela e whaalongonongo atu le tu la fono le e whai whaapea i awaine, e whai mena mautino i awaine i e se leo tangata. O lisi vaenga whamata e mawhai o lau tō approach ia pe tō te so tai fo i le vaenga o le leipa awa o te loa e le o tō e mau fo lisi whainga pālontam. Ina ia whai mamata upu tau ave le nei e leanga e tō tele o tātou tangata mātua ma e ngā rurue i ngā ruenga nei mō tangata mātua. Mane le fisiri a o le tusa o nafis full tasile sa fasa lau mai sa fata ia o mai ia uni mi tanga twenga ruenga. A o le tasile sa fai ele so tele la lona na fe area solo ia na foni solo e uma lava leipa mai si pasi mai fa foi tu fata sim tanga twenga ruenga nafi. Mana i foi so noanga sa leipa na ia mana e sau noanga anisi foi o tinapo o e na whai masui o whaia onga waila ve foi whaia onga. Whaia onga o tangata e le library, o tangata e o nurses, o tangata e o vaenga e au nei le iture le health sector, but disability. Le lava disability, mental health. O tangata o mai sa o e nafi e ma se maa fo le so tele o tangata community people, churches, sa iei o maltaimina nafi. O na matua i te e asu i ele me e tulanga leo whai o la sawaleile nā lea e whai e matu soro te e i tai i niu market i lumo o le ofisa o le
o le minsta le o Brook. Fai ai o ai fai la se valele ai right throughout the country le tunu atu o fai ai so te se. Ia o le wata pena ai o le futu malo si mai isi pasi e tono malo e tono ka pena sai o le 6 minutes la ifasa se tato it's te to nga fainga ia ma se la vai le ai se le o tanga fainga o tanga sala tele wa le tele o le tanga fainga wenga wa la fa mai la so le fa maunia o la undervalued ma underpay ai po feo avien mauli poti o tusi o submission se evatu tu sai lo pa nga ina lava ma so ile ai ma se va ai al maloi I me o mai na watu ia ele fina o si ele tau sanga se nei o nei tau sanga. E ngata i nei tau sanga o se fulu tau sanga o tamo whai mai le ikuti nei. A lewa i uan sao fi mai. Talo whai. Mo ia le wha mai e whai nei whai unga ia leo mato ti lotu a o whai unga le ia i. Mato a le ia. Ai si le whano no ono lewa. Lava yaso masina lo tonai. Tua I fa maunia le mafatia ma la fianga tangata ma tu tono o tangata ma tu tono ainga. No le lava le o le tupele fa anu pe au mai I matanga wenga I va ai tanga ma tongi tanga wenga wenga ele nga sele I tongi. O le saunga le mo la soi inga wenga. Saunga le mui foi na yo tatu matuatas. Whanonga tona po I te tasio o maso ainga. Papea I se tina Samoa I te tasio mata tangata maso. Whanua nina pa usi lo matua se tulo. Sono le whare tangata maso. Nei le lawa tangata whainga luenga le po. Le mena le stilin singai nai. E moi o lai whai o pe ikuti. Au tangata lau tele e mana o miele au nanga. A tau ia le lati la fo ena singa ina martia. Ele tuna e tani pringa trai tani ne yamato. Talo whai, ia aina e wawa ai disi o matua tu tolu mawhatangisi. Whai lau whono nafi wa su tasirena na whasalau mai e whai le whono, mato whono na whai le lua whono mahasani lava. Members umai right throughout the country le va ai tanga sama sui a inga le fewa ai va ai nei tanga msina a inga e foi la toro fa autolia ono isi mai ai tu mau e o matua ai ele nga tena sta ngisi ia le tro foi o isi upu sa fa sia ai paulo le no ofia na fima o wo foi na umala wana fa leo mai o lato mafatianga man le fia o lato fasili next data to mene la fai to I still to lale motivation o kansala wa yai lo meta I mo pesa fa le la wa to le la wa tanga sala wa ia tanga sa I le uni amete foi to tele ia tanga sa mai unities lawa matan communicate my best how are we going, what are we going to do? Paula me sangai o communities. O tato communities o ekalesia o wai afia mai lava tato ainga ai mai se lava ne tangata Pasifika mai la tolo strako le lava fa so mane man sanga tale se fanga la wai ne. Talo fai. Ia ka whiwhela I se solo palau wale wha atu valua a whala Wai, mako lantanga le la. Ia wa o whala po le pandemia po oa. Ia koe wanga sai lupa. Ia tamasani o lewa na mātou ngā lulu e mali tamai tai tūwalu wai wha ingoa le Queen of Tūwalu. I le leiti o le lima tolu tasi le siu whongo tangata Pasifika. I le tele o tau sanga. E nasa koe mana bia, kuma koe langa puka nami. Wha makala, wha penga, ia. Io le ikula nga, o le me la le ai. Ewa ako nge amaka mai ai anuali, ona whai mato.
listening campaign. Yeah. We think this is the answer. Ole listening campaign, ole model le community organization there. If atala noa, ele wakuma ko fai a ko vere ka un fai ko ainga ko community. If anu longo mama ai po wa stories tanga sai o a mero mafatia ese tasingan wenga. Wa mero tuputona ro ainga mafatia ai tape for the community. For the common issues la le yai. Yeah. So whatever na Faiva tana noanga le ma te te wa yai le nga te tona Faiva venga. I saw 5 4-year trainings ma workshops in a fight the last 2 months. Yeah, o mako team la le campaign team. Ma tola le fatino o le so filar vai essa fora, se fulu lima o me. O le la fai en ma so potok mua la vai se lau tanga se lau wala ulia mai tu tonu lava o whare whainga ruenga, e amata mai tanga tu whainga ruenga. E tiro la to i la tolo to i whale i la to tanga ruenga po o mea lo whainga ruenga. Ma share tu stories un whata kala noa whaanongo isi. Wa me lai ma whatia, o no mai whata sila i tu whata. O le face lona lua la ma to campaign lea. Amata atu ia uni o i le whaingota sanga. O le amata i lona o whatatala noa ma tala atu i tui a inga o communities o ekalesia. Le itula le whatatala noa ma mo mai whatase o pungi po oa issues pe la le housing, pe your health. Yeah. O mata o puna e o le la amasana build up le power le towards the end of the year and se foi le whainga pālota. E o le matu whanau naunga. Ia malama le tangata. I policies po tula whono ia o lo o a awhia i lato i tono whainga nuenga. Ia ma awhia i lato a inga mo lato e karesia po lato communities. So o le mawhaangana lo whai e to tele for ala communities, allies, loa iai tono le supporting le uni. Yeah. Pinala le la o mai whaatasi ai e le ngatala i te potok se whai tono le uni next week. A le la a matan tatala ti tua e ia e vaenga le mai o i le tonu a na whai mai a whaapea ma na o lato e whai te lato whatatanoanga I tono lato community e mawhaiona mato o ato e au ai mwhanongolongo ai. Ona au mai umala yo issues mata o pui e matua mawhasi e tata tangata e titilo na prioritize la ia. Ma vastu la ia titilo e whau ai ni Tūlafo. na foi. Ni malatu. Tūlafo no mani lena e a vastu tono malo. Mai la so ia whai ia whai unga ia whai ai lo fatala no ina ia tangata la tele la e mo ia e mafatia la vanasi pe yo la fo ie e tele fa mo ma fato to tangata. It's an opportunity for us to get together and work together. Yeah. So if I'm out of the nga lu fatasi elenga so o uni ma transferinga luenga a o fa la putu tonga ese mal community. Yeah. Malo, o le si mele o te wawa ia tune i ai. O whina uga lena whai mai i te tonu ala mauta whono ma le pale mene lo ta ua i e nisi o lo o le lango ina i le ave se o le pei pay equity. Ua toi fo i New Zealand i tua malona tu langa le lei sa i ai. O le ala le a fianga o tutongi le ua tu lai mai ai. E pa u tutongi? Ia ole sa le lau sau noanga sa vea le oana fi e ta o istangata it was the most shameful day for New Zealand. It was shameful, it was darkest day in whaingoa e si vaenga lei kongo pare mengi o wa fo i ole o whainga malo lai nei o rato i le mana e whai le tule ole equal payment pay equity e tu sa le ta tarsanga iai na uma na whai suenga whai interviews ave o mai iai wha maunga e matua wha manino ai
le maulalo te tongi o nai tina o ngā ruenga to a tele e tama e tae matina e whaatu tatu sa ngā ruenga e ako e to tele i ali i ma samara loa. Ia. Wila, tusala le pei i kua tile en whapea e si i e lunga tongi o nai tangata sa ngā ruenga. Pamele iai, wale ngā salai na le tari ia le tūlea. A o le tele i o le a whiangana wai ei nei. Na ua tele tangata ua whaititia la tō I tūla. I tūla. Ona o company e se fōi nei po o employer si e wa aia i a whale nei. O le e se tupe po le lawa tupe le au mai le malo. Whaanga i o iai ma matau sea la tō whale i e nei tangata mātua po o matutongi e tangata whainga luenga. E le ngata la e na au mai le malo re e tu la whono lea. Ia ale fōua ngā lue fō ia employers ia po i la tue ona nei ale o lo soifuene tangata mātua. O tamu whai e mau whain la tō profit. So o tangata sa ua so e mawhatia tangata whainga luenga ma i la tō lo no ole le lava o le tupe o le ale mawhai ona maua le si tangane na mana o ai. Wa le si mea le sa titulo e uni. E tamu whai e whaau fiatu le tono la tō bargaining po o whiuta na inga ia ma company. Ai a whai la le la tāo fi motu mai ai o le malo. O luna winga le mawhaina toi awe tonu i. Le si fo i tu. Be a whamai lai whai mai e mawhaina toi tau sanga luna winga o le se fumi tau sanga le la toi build up ai fo. E tuna le pita sine na mawhti ai o le pe o le aile i single le lalo le whainga tāre me le lao o iene tanga whainga ren. O le si vaenga leo titilo atu le iai. Fōringa mai ua whaato o tele ina ia part-timers. A ua tele na wha malolo tangata sa whainga ruenga full-time. I le industry lava lea. Sira whia fo i le whai ngā tau sanga lea, sa whai mato sol te te whia wai so le marketi. Ona o le basic fashion fo le po se tulanga fo le wai iai. Ua tele i tangata e matua qualified ma le leila tonga wa leva mata mai matua mai le ngā ruenga. Ua sipin whai tia la toi tu la ona i te tele la to rates la iai. Te tele le a lus furu iwa tā la. That's nothing compared to the cost of living. Yeah, we. Ai whamai la tō te tele. O le mena iai. Ne tangata i level 4, kusa le level na mawalunga i le vaenga i ngā community po. Tusala a level 4, e whainga tāi na so e sa unga luenga o isi la vaenga wa ole. Le pepelo i o la tō e level 2 pe level 3. Ina ia mawhai an whawhainga luenga i la tō. Le si tūle wa awhia tele ele i tūle o le tele tangata wa whaititia i la tō i tūla. No, tele tangata ia migrant workers ia mai work visas. E te tau ona a toa la tō i tūla ina i mwhaina process la tō visas. O le complaint le lava lea mai na i tangata ia wale whainga nuenga. Wa ave ese mai i tūla ia la tō. Ai a watu i ina i tangata fo i e o mai. Ia. Na lai fia mawala tō ngā luenga ma visa. O le tūna le ua le afia ai tangata e whainga luenga i tono o mauta tangata mātua o le i o le kampanile o le pupa le tā tene na mātou whiwa ai e le māsina na te ene i ma le whai mo tau tanga. O le si vaenga tāua. E le o la whau e saunoa e te vise. Mea tōnu a leo le tu lai mai nei tono ngā ruenga i ai mai se au o nanga ia mo tangata mātua. O le labor exploitation. Ia maua whapena i o na le mautonu ia o le ala le fisosoani o le awhai mo tātou tangata mātutua. I le shortage of labor e whai o le ngā ruenga lea mō nai o tātou ta māmati nā mātutua. O le tele o le awhianga le iai. O whailai le tūlea matu tata noa mātou o le si tūle
e tau whaamaro si atu. Ia so tele ni se tangata muli mai wā, so tele rainga le iai. O matu tuana i kuna, wa lewa whananga lulue. Ai e sere whainga tā e tau le aini pulanga tala vōolo o mai muli mai. O le tala nai whai. A tātou mana oe e maintain tātou cultural values ma tātou tūmaanga ai mai se lawa lenga ngana. Le tau sino tātou tangata mātua. E te tau lawa na iai tu pulanga la ai, tipo tu pulanga whai ai. E o mai e ngāru lue le o nanga nei. Wāna o tātou a inga ma whānau i e tuputupu ai. Ma whaia o na awele tau singa stili ona le leima ma ato tōna i o tātou mātua. I whai fo i lai le whale e inga i te Samoa i e members a le uni. O lai whainga luenga po whainga luenga i isi company e wa ai lawa na i o lātou mātua. Le o le tūna le o titilo i e nā nei pia wha maolo si le tūlea. Ia lava fo i se te tupe tutongi ai ma ave nei tangata i e tau si taimla to mātua el whale. Wai e sili atu nā ilo le ave tono o mautanga tangata e po whale i o lo tau se nei tangata mātua ono le te leo whale tono le iai. Sali atu lo fesili sa nea. Ia, malo whawhitele lava o leo e tali mai le tele o whawhita auli leo lo tūlai mai. I le industry po le matanga luenga lava le nei o le vai o tātou tamam tina mātutua. Ai ona o le tātaimi. Ai o te ofo i nātu le whasosoni o le tāpura kalame ma whai e ona mai nisi tangata tātou te talanoa. Pe talo fo i se whonutanga e o mai ai i o tātou tangata Samoa. E sila ma mai fo iso lātou leo. E wha apipi i lau tau tau mawhainga. Ia, ai pe o le nganga la ia tea o le teimile nei. O se mea ina ia maua i le whainu mera o tangata. E tutu whaatasi, e lango atu le tau wha moe. Ai, au te tatalo ina ia isi whaatula ngana. E mawhai ai o na tātou ngā lue whaatasi pēr, ai la fuatu i lau i tū vai, tāua lunga mai e oe i le tātala noa ngai le neipō, ia a wālawa le whaafonga tāpua i le tunu ai maise, tu i nātu pēr le whainu mera le nei, o le helpline, po le healthline, e wala au i ei so se whiwhi tāuli e tu lai mai tono a inga mana o mi elfso soani mō tangata mātua, me se fo i le whanau, ma so se tangata lava, o walu se lau, ono tasi ono, to e whaafonga tasi, o walu sa lau, ono tasi ono, ia, e te vise, tā walunga mai e oele, tā por kalamile so. Tai lava sa vea malo awa noa, ia, Samoa i lango mai tato, ngā luenga whai whaatasi, a waia, mani ala tera nei o tato mātua tasi, me se fōna i o tato a inga, i whaaftaimo tapo a inga, mani a tele pasa saunga nei po, whaftai fo isa vea. Tai. Vea lava ngā luenga, whaftai. Ia, man bia fo i malolonga alo fatu le taba ia Ioane, ia, mau se malolonga file mo fo i le nei po, ia, matali ngā sua, mau si ngā taulanga i le tua, tātou feilo i pēa, maruia ngā luenga o le asua tai au, ai wha soifo ia mo le temi nei. Soifo ia, sa vea. Ia, wha soifo. Ia, le nā, le tamai ta, ia, sister e te vise Ioane, ia, o le suile o le uni o tangata whai ngā luenga, a lātou te whaatino ina le ngā luenga, au nātu mō tātou te māam tina mātutua, o tua āsina sina o le atunuu, a ile telefoni le nā, o walu se lau, ono tasi ono. O walu se lau, ono tasi ono, so se whawhi tāuli ai tūlai mai, so se whasosoani mana o mia i tono le ainga, mai le whanau le tūpulanga tala vau o mātua ai maise o tātou ta mā matina mātutua o le atunu. Ia, o le tau walunga tuai lea o le au ranga ma le tautua i le so, ia, i se tala whaavau. Ia, ai manatu, e te tau pēo nā watu, ia lea fo i tala ai mbona whaatalo whatu i whawhitai a Mosa, mai Melbourne, Australia,
Whapena fo I so Fatasi and Maureen Tufele. Watching you from West Valley in Salt Lake City, Utah. Ia Nu'usola. Ia whapea fo ia outou umalavalo mafuta mai. Ele au ranga male tautua. Ale siu fongo Samoa le atou savea. Male nganga ifo Faiva ole atunuu ile neia solulu. Ia ua wala aule atua se tasi o tamali I longa ole atunuu. Maure stasi fo leo toi ulu teia sa iai tono le mauta male pale mene a Samoa male tele o tausanga o mawai. O le fionga ia e au Dr. Penyamina le vai. Ua tu malo ma fa manava le tua na ngā ruenga. I le valus fulma le tolu tausanga o lona soifua. Mai le fioanga ma le tu malo palota o fale alupo. Mo le lua se fulu ono tausanga I tonu le panemene. Ia mai le masalomia foi. Ia o se state funeral. Ia pa o se sauninga whaapitoa wha le malo. E wha mawai tuai le neita ma. Na ulai titi mai lama. O mafuta o matua. Le vai malona whaletua whapena foi ia lo matua ainga I mota. O lo tina whapale o le whaia onga. Ia whapena foi isi o matua te maa. La vea tanga loa matua mulitalo la ulu li sona. La vea. Se maftanga e fe oi ai. Ma le fe alo fani ma fe tausia I o matu ainga mo matu tua oi. Ia a olea ua wala au ma wha manava I le tua. Le ngā ruenga sa whatino le neita maa le ngata o se suis fono le parimene. Ia a o ia fo I sa avea ma whonga whitalain. Ai le ngata fo I le au se fo o mai sa whatua tua ina I le atunuu. I le tulango le tausinga manuia o oloa, o nifo. Ia, na tula I mai foi nisi sa tupunga mai sulunga titi. O le afionga ia e au Dr. Penyamina le mai. Ia o seisi foi li fo mai o se woma mai foi a te au Dr. Benjamin Jr. le mai. Neri fo mai nifo. Tau ave muli I tulanga a ao siona tamaa. I lo mātou nuu I whātou ia ma vini fau I le whale vai maunga. Ia, ai maise fau I le tua whine, le tamaita I lo ia. Ia, tiva le vai. Ia, o le wha nau ta inga. Ia, ma sua tuwai vai malu I puenga. O la vasinga e whai le tangata mana fuafuanga, le soifuanga nei. Ia, wana o se foi whae e le tau. A wā, e le ai se tasi e tū ma te te le finangalo whaito tasi o le atua. A so tuai vai mālui puenga o wha mawhana whananga, e leo se tō whae le nai tū o le ainga. Po o tau le whanau, ia ai o le finangalo whaito tasi o le tātou tapa au sili langi. Aluia ma fio, ia le fionga ia e au manifi. Ngase po wā whawhita uli I sa tula I mai. Ai, o le nei tama, o se tangata tamali I ngata I le tamali. A sau noa fōi pe tulei. E alo ia le sau noanga. Mai mamalu fōi le sau noanga. Tele mea lofa le tua. Na fōa I le nei tama malana whanau. Ia, mo onga nā. E momoli atu le nei e fiafi o tātou ainga, o wōma e masani, o paolo mangafa, manilangi Sisili. Ia, lo whangia le tua. O afo fuanga o pe au wha mawai, o e fo e malanga, matangi atu I ala. Ia anga le lei le tua ma whātau nuu. Le taunu wantu I Samoa, I sauringa whale aiga, sauringa fo I whaale malo ia matoe sauninga o le pe au wha mawai. E le fionga le li fo mai. Le fionga ia e au Dr. Penyamina le mai. Ia, pomoli e tui fo I wha misenga.
e le uso ia tawe uveu, le vai taulango, ia whape fo ia le tamaita i Alan Waller, ia ma lo tau ainga i Christchurch, ia po ai fo i o le a fau malanga, ona o le tuua o le malo, i le fionga i le sa vea ma whaipule, vea fo i ma minsta, a vea ma li i fo mai, a vea ma whonga whatalai, mo le lua se fulu ma le ono tau sanga o lana tau tua o se suyu se fono o le palemene o le ma lo tuto tasi o Samoa. Ia o le tala le nā ma le nganga whaaralo i le whaafunga mai le atunu au iei fo inisi o lo o fitia i le au pongi sa o no le vala au pa ia le atua ua leilo atu. Ia o le nganga lama le nā e tasi whaamawhanawhana le atua. Ia mamau le file mu ma le toa. I au tau whina ngalo. Pe a whai e malama i le ato le whao la tanga. Tau lunga tuaile tātou polokalame i le rei a fiafi le ngā Gagaifo Faiva. Ia se isa ili se pesia le atou sa vea. E whaamanuia tuai i a te oe. Tātou whaamawai le pese le atou sa vea. Le usoe sa uia. Ona ua pau o se mea. O se sau mō lia ua maua ua momori atu. Ia ma lo whaanga mori pō i le nei fiafi. O le awhionga i a teito, ta loto ta lendi, o le a vea ma ave pasi e whaatali atulu i a le wa moe, lea o le au tau malangai i le a fiafi nei. Whamangalo se leo le au auna, tātou whiloa i le a soa tai au, i le whaatawhiti o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva le atunuu. Ta mamtina matutua, alofa tele mo utau, ngau se malolonga file mu, ma ia mawhana le tino. Le au whainga luenga tutofi, ia mana la utau tutalo ina ia manuia Samoa. Manuia o tātou te tai. Ia mai se fo i le tātou whainga malo, ma le mautonu o lo tulai mai le teimi le nei, tātou te whaatuatua i le atua. O ia na te whaali mea sini, mo le lumanai. I manisi te tai o le atula i mai e tau ave ia no tātou malo. Po o se whainga panota wha nati po se snap election ia po lea lava le mea tau na whai. O le mea le na o autali tonu iai. Tātou toe oe ave le pule i tangata. O i la tau o lo iai tonu lava le pule. Ai le o le fia pupule o isi tangata. Ina ua se mala ma pale i tofi. Ole mauta fono ma le pale mene. Ele ai e te le whape nātu a mea o tau fia pupule. Le ai ua fia pupule mātangata uma. A mangaru se leo leo o le nei e fiafi alofa tele mo oele i atawa sa vea le se yuli leo lua ia le iso alo mulitalo Al Harrington le vea le nei so i fuama i emanuia. Gisa, whaapea na puniti a le la. O awa o le langi, o le timu fo i le muta. O fitilo na moena, o tofai maloni mata. Fitilo fa i solo, wa le taua i lona loto. E uso e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, e wha amalulea ma e la ina. Ia wha amali e ina, pau o se mea wa o mawaina. Wha alango mai, ilo utau au e te mapua.